munyumva banyita mudasobwa mugasobanuye narababwiye ngo mbari amayoberane nayo komi number 1 dutangiye batubwira ngo kwiba insengero byatangiye kuva kera cyane mu gihugu cy'ubuhinde. Ikintu gitumye leta y'ubuhinde uyu munsi wa none ihangayika n'uburyo iki cyaco kwiba insengero gikomeje gufata indera. Ati impamvu insengero zibwa ndabwo ari uko abasekirite cyangwa se abashinzwe umutekano baba batari kuzirinda, ahubwo amateka twumvishe ndetse n'ibyo twasomye byatumye bamwe muri twe bacanganyikirwa birangira batinyutse gukora icyaha cyo kwiba insengero. Bavumbuye ko babigize business we. Penny Studios, India's #1 library. Ndasoma. Abari barahangayitse ngo babuze filime za mudasobwa nagarutse. Ndahari. Mwicare mutuze. Namwe musome. Kwereka sasa ko dutangiye. Uru ni urusengero rwa Valahi Ama ruri mu giturage cya Devipulamu iburasirazuba bwa Godavari. Uru rusengero rufite ubutunzi bukomeye cyane bitewe n'abantu barwitaho. Inshingano z'aba bantu bita kuri uru rusengero ni ugukusanya iby'agaciro biba byazanwe n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bakabishikiriza ibibwirwamana byabo. Muri ibyo biba byazanwe harimo zahabu ndetse n'imikufe y'agaciro. Aba bakora kano kazi ni abakorera bushake, ndabwo bahembwa, cyangwa se nabihaye Imana ndabwo bahembwa. Gusa ikintu aba bantu bakorera Imana batazi nuko batazi neza yuko ahantu ibi bibwirwamana byabo biteretse hafite agaciro gakomeye cyane, cyangwa se ubu butaka uru rusengero rwubatseho bufite agaciro gakomeye cyane. Hano harabari kwitegereza televiziyo sasa. Nyakubahwa, uyu ni umutungo w'uru rusengero rwa Valahi Ama. Ubu butaka ni hegitari 75. Ubu butaka bukaba bwarasizwe n'umugabo bita Ravindra Varma. Ravindra Varma nawe akaba yari yaraburazwe n'ibisekuruza bye. Uyu mugabo uyu munsi wa none tuvugana yahisemo gufata buno butaka arabutanga, ahitamo kwigendera. Uyu mugabo asigaye araba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ageze mu zabukuru. Ibi by'ubu butaka ntabwo akibyitaho. Present market value wabuzi agaciro ubu butaka bufite miliyoni 1,000 z'amarupe. Bagabo bari hano uyaraseka sekretari we, urabona uburyo ibibwirwamana byacu bingunda. Urabona uyu mugabo yari yarahisha ubu butaka abuhisha umuyobozi wa mbere wayoboye mbere yuko mba ministeri. Bivuze ko ubu butaka yari yarabuhishe ministeri wa mbere wayoboye mbere yuko nje ku butegetsi. None dore uburyo ibibwirwamana byacu bingunda. Ubu butaka ninjye ububonye kandi mbubonye ndi ku butegetsi. Mudatinze rero ndagira ngo uyu mugabo uri muri Amerika mu muhereza imbano. Zonyine kuba dusigiye ubutaka n'ibintu byiza. Nyakubahwa, bavuze yuko biriya bibwirwamana bifite imbaraga zidasanzwe. Icyo nicyo kibazo cya mbere ugomba kumanza kumenya. Abagabo bari hano bari kwifuza ubutaka hegitari 75. Umugabo araseka. Ibyo ndaza kubyitaho. Weho genda kano kanya mugende mushake ibyangombwa by'ubu butaka byose mubishyire mu mazina yanje, ibisigaye ndaza kubyitaho. N'umugabo uri hano filime z'ubwenge zitangira gake. Umugabo arifuza hegitari 75 ndetse n'urusengero ubwarwo rurimo. Filime z'ubwenge zitangira gake. Mudasobwa mugasobanuye mbari amayoberane nayo ngo mwari mwarahangayitse we. Ibyatinze reka tuvuga tugarutse hano sasa ku rundi ruhande ku biro by'umuyobozi mukuru wa polisi. Hari undi wavaga mu modoka, ni umupolisi uri hano, dore uburyo azamuka. Umugabo warahaje transfer medoche inka 3 నెలలు కూడా కాలేదు. nda nubwo wari wamara amezi 3 bakwimuriye hano. పైగా 20 years service ఉంది. uracyafite imyaka 20 mu kazi. Resignation ya none dore uri kwifuza kwegura kubera iki?
umugabo uri hano sasa n'umupolisi ari kwifuza kuva mu kazi ngo kandi yarasigaje imyaka 20 yose akiri mu kazi. We genda genda usubire mu kazi, sinifuza yuko wakwegura. Ibintu nanyuzemo muri iyi minsi 90 nyakubahwa, police officer ga uniform nibyo byatumye numva yuko ndakwiriye kongera kwambara uniform ya gipolisi ukundi, bitewe n'ibyo bintu nanyuzemo muri iyi minsi 90. Dore ibyo umugabo yanyuzemo, అందుకే నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను సార్. niyo mpamvu nifuza kwegura nyakubahwa. nanyuze muri byinshi. Okay, ibyo ntacyo bimbwiye. నువ్వు రిజైన్ చేస్తున్నావు? Genda wandike ibaruwa nziza ndetse unsobanurire impamvu wifuza kwegura. muri iyo baruwa అది చదివి నేను ndaza kuyisoma nitonze, డిసైడ్ చేస్తాను. ninjuraza gufata umwanzuro niba wava mu kazi cyangwa se niba ugomba kukagumamo. Genda unyandikire ibaruwa, hita usohoka, gira vuba. Yego nyakubahwa, ndabyumva. Imyaka 12 maze mu kazi nk'umupolisi, noherejwe ahantu harenga 18 ఒక ఊర్లో సెటిల్ అయ్యేలో mu bice bitandukanye by'igihugu cy'ubuhinde. భార్య కూతురు umugore wanje ndetse n'umwana wanje w'umukobwa banyuze mu bihe bikomeye bitewe nanje. నీ ఊర్లు తిరిగినా ఎన్ని స్టేషన్లు మారినా noherejwe ku masitasiyo menshi, నీ జాబ్ కి రిజైన్ చేయాలని ngagenda ng'umuyobozi mukuru ugomba kubahagararira. ఆలోచనే రాలేదు. gusa kuri iyi nshuro iyi sitasiyo banyoherejeho niyo sitasiyo ya mbere ngozeho ngahita ngira igitekerezo cyo kuba nakwegura. కానీ ఈ రోజు రిజైన్ ngegura bitewe n'umuntu umwe, ngava mu kazi bitewe n'umuntu umwe. umupolisi atangira kwandika sasa mu ibaruwa, ari kwandikira afande amubwira impamvu yifuza kwegura akava mu gipolisi. ati impamvu nifuza kwegura byatewe n'umuntu umwe. ninde? nibyo atangiye sasa kwandika mu ibaruwa, natwe bakabitwereka. dore uko byagenze. సురై వచ్చిన మొదటి రోజే చూసాను వాడిని. bakinyohereza hano umunsi wa mbere nahise mbona uwo mugabo wifuza ko nava mu kazi. yego tugiye kuhagera abapolisi bari babimuye sasa స్టేషన్ కి రేపు ndaza kuguhereza raporo ejo nugira ikibazo. hari uwataye agapupe, ako kanyu ari gushyira hano ivaze, dore ivaze ngiramucika, akana kari hasi. yewe data we, ako kanya hari uwaje ari tambika itatabara. ni nani uyu? mama we, bera mukunda asiri ni vasi komi number 1 banyita mudasobwa mugasobanuye muranzi kwa mwana ugomba kwitonda. byari birakugendekera ute iriya vaze yikugwaho? mama umbabarire, iri kosa ntabwo nzarisubira. సామాన్లన్నీ దింపే byatinze sasa umupolisi yatangiye guhemba abari bari kwinjiza ibikoresho bye. దింపారు సార్. uyagize gutyo sasa agiye kumuhemba, ubanza umusore uri hano ari umukarani amurengerezaho ku mafaranga. నేను చేసిన పనికి డబ్బులు తీసుకుంటాను సార్. nyakubahwa njyewe mfata amafaranga y'akazi nakoze, సాయానికి కాదు. ntabwo mfata amafaranga ku bufasha natanze. subirana amafaranga yawe. ni umusore muto uri hano ariko ngo mwari mwarahangayitse. గజపతి కుడి భుజం సార్. uyu mugabo uri kubona rero ni umugabo wa mbere wizerwa, n'umugabo bitaga Japati. uyu musore umaze guhemba ati yizerwa n'umugabo wa mbere bitaga Japati. పేరు సీను. uyu mugabo umaze guhemba we bakaba bamwita Sinu na Pelu Sinu. ko ndasobanura సార్. yego nyakubahwa, స్టేషన్ పరిధిలో ఉండే ahantu uyoboye hari urusengero bita Varahi Ama. umva sasa nyakubahwa, yahise ahamagara umupolisi bakimara kuhamwimurira ati ako gace uyoboye harimo urusengero bita Varahi Ama. ఆ వారాహి అమ్మవారి గుడి నుంచి urwo rusengero rukaba rufite abantu babiri barwitaho, harimo uwitwa Varada చూసుకునే ndetse n'uwitwa Gajapati. వరద గజపతుల గురించి ndagira ngo ukore ibishoboka byose ugende ubapererezeho, ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్. umenye amakuru yabo yose turayakeneye. ఓకే సార్. yego nyakubahwa, బట్ పర్పస్ kubera iki mwifuza ko nabapererezaho? ako kanya bahita bamukupa. పతి Varada na Gajapati చిన్నప్పటి నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సార్. babaye inshuti kuva kera bakiri abana. umupolisi yatangiye iperereza, baramutegetse ngo naperereze ku bagabo babiri, uwitwa Varada ndetse n'uwitwa Gajapati. abo bakaba bita ku rusengero ngo bise Varahi Ama. వాళ్ళిద్దరికి ఆ స్నేహం ubucuti bw'aba bombi bari baraburazwe n'ababyeyi babo bakiri abana. వీళ్ళదైతే iyo usa ngo bose bapfiriye rimwe, చనిపోయిన స్నేహం n'ababyeyi babo bari kuba baritangiye umunsi umwe.
reka duhere ku mugabo wa mbere bise Varada. The owner of Varda Transport. Uyu mugabo bita Varada Sports. afite kampani ishinzwe gutwara ibintu n'abantu ariyo bita Varada Transport. Ndasobanura kwereka sasa hano haraba hari we mupakire byose mugire vuba hari abari gupakira rimwe gashya down jahasi aba baritegereza ni nani uyu nala lohit mubijyane nuko atanye Varada kumbe uyu niwe Varada నా మొత్తం కలిసి ఆవులు ఏం చేస్తున్నారు mwanyamaswa mwe muri gukora iki mu nga zanje we Varada izi nga zawe zose twaziguje ndetse n'aya makamyo yawe yose twayakodesheje. Sasa abagabo bari kuvuga yuko inga z'uyu mugabo baziguje kandi nyirazo niwe uri kuza kubabaza ngo muri gukora iki hano, bivuze ko nta mafaranga bamuhaye. We va mu nzira, nutava mu nzira turagucocagura ako kanyu yavayo. Varada yewe ipi down gashya Varada nda mikino afite aramanza azamura kubikoye mugani we yakuzazo nazo bite we yewe datawe Varada arica సర్వతీర్థమయీం దేవి శివం సురవిం umugabo atangira kuvuga imirongo yo mu bitabo byabo nguko hano hari ukuntu ufata Bibiliya ugasoma umurongo abandi bagafata Korani. ఆదర్వన వేదాలు Ibyo byose ari kuvuga తిథిలయకారకులైన బ్రహ్మ ni imirongo iri mu bitabo byabo కోటి దేవతలు bakoresha bari gusenga ibibwirwamana byabo తనలోనే ఉంచుకొని కర్మలకే ibyo byose nibyo ari kuvuga Kodedera. arabasomera mutaza kuvuga ngo mudasobwa ngo ndiyabasobanuriye batigiti mbaba aba bayita bacaho we నీకు 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నా ufite iminota 5 yonyine kuba mwamviriye mu rwuri Zirondane. ndetse n'imodoka zanjye mukazisubiza muri garage. Uranyumva neza? Varada mubi cyane ahita hindukira. Uyu ni uwa mbere mu bita ku rusengero. Umupolisi arimo arandika ibaruwa ari kwandikira nyakubahwa akatubwira ibintu yanyuzemo mu minsi 90. Yalu karigipoyi rati ko iyo ubwami bumeze ngo buri kuja hasi miglina haba hakenewe ibuye rikomeye rigomba gukomeza imfuruka. Acharikani Gajapati ndetse n'uyu mugabo bita Varuma Warasudo Gajapati Varuma nibo bari barasigaye bagomba kwita kuri uru rusengero. Ati reka dukurikizeho Gajapati. Gajapati we ni muntu ki? We urimo urakora amakosa. గజపతి మనుషుల్ని కెలికింది కాక uretse kuba watinyutse abasore ba Gajapati గజపతి బట్టీలోనే కొడతా wakoze ikosa rikomeye cyane ryo gutinyuka igitsina gore ukagitesha agaciro. We niba Gajapati afite ubushobozi ngaho nazi anyigaragarize. Aba bari hano ubwoba ni bwose ikigabo kivayo. దీని పెదాల పైన నా పండు We mubwire atinyuka ze ahagarare imbere yanje amenye yose nyakuremo. వచ్చి ఆపమ Niba afite ubwo bushobozi natinyuka za mbagarike kugukoraho. We kubera iki? కళ్ళల్లో భయం కనబడట్లేదు Kubera iki ndi kubona mu maso yawe ndabwoba ufite wa mugore we? వచ్చేది మా ధైర్యం అయితే Ni gute nagira ubwoba kandi wo kudutera imbaraga ఇంకా భయం ఎందుకు yahageze rimwe aba barikanga wo kubatera imbaraga yahageze aramanza ఇది మా ధైర్యం అయితే ఇంకా భయం ఎందుకురా uwo kudutera imbaraga yahageze shut down mbaba we rimwe dore umugari uyu afite ubwibone to Gajapati mubi cyane mubi dore ibyo akora dore ukwaza aba baritegereza Rocking Star Manoj Manju yagarutse nga Gajapati. We mugende mumubone yewe bagabo bavayo. Gajapati dore umugabo uri hano ni umusore byo afite uburyo gifato anaga bite yewe datawe rimwe Gajapati mubi cyane afata siga uyafite n'ubwibone we yewe datawe afite ubwibone ndabakubita down gwe bite
Gajapati mubi cyane mubi yari umugabo aramwirenza bayo punch baba ich cyabaduru by'umusore aterura undi naga down shutdown abyi foto we రోజంతా కష్టపడి ఆ కష్టాన్ని మర్చిపోవడానికి మీరు మందేస్తే iyo use nk'umwanywa y'inzoga mushaka kwirengagiza ibibazo byose muba mwahuye nabyo mu buzima busanzwe నాకు అభ్యంతరం లేదు Gajapati ibyo ntacyo byari kuba bibutwaye కానీ ఆ తాగిన మదంతో ఆడవాళ్ళు ariko kunywa inzoga జోలికెళ్తే warangiza ukaza ugatinyuka igitsina gore ukagitesha agaciro మదగజంతో abantu ngamwe Gajapati ndabwo zigera abareka gwe down Gajapati uyu we ni mubi cyane తనకంటూ ఆస్తులేమీ మిగల్చకపోయినా ati uyu mugabo Gajapati nubwo nda mitungo yihariye yari afite తన పూర్వీకుల గౌరవాన్ని మాత్రం gusa ibisekuruza byo kuva kera cyane byarubahwaga తగ్గకుండా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు ndetse na Gajapati yakoze ibishoboka byose icyubahiro cy'umuryango aragisigasira ndetse n'abaturage bose mu gace atuyemo bose baramukunda ndetse bakanamwubaha feyi ku gahuru ఇంకొకడు ధైర్యం inshingano z'umwe zabaga ari umurava wundi ఈ ఊరి వారాహి అమ్మవారి గుడి వై ati uru rusengero rwa Varahi Ama rwitabwagaho n'aba bagabo babiri Gajapati ndetse na Varuma నాగరత్నమ్మ hakaba hari undi mukecuru bita Nagaratima గజపతి నానమ్మ uyu ni nyirakuru wa Gajapati ప్రతి కుటుంబానికి ndetse si nyirakuru wa Gajapati gusa కాదు ఈ గుడికి కూడా పెద్ద ahubwo uyu niwe muyobozi uri hejuru cyane urenze Varda ndetse na Gajapati uyu niwe mukecuru uri hejuru ndetse niwe muyobozi mukuru ukuriye abandi bose muri runo rusengero ఆలయ ధర్మకర్త iyo hari ibintu bifuza niwe babigezaho yarangiza akabiha umugisha bikabona gukorwa తుగా కాపాడుకుంటూ uyu niwe warazwe icyubahiro cyose cy'uyu muryango గుడికి సంబంధించిన ubundi yamaze kwemeza ibintu Gajapati ndetse na Varada barafatanya నడిపిస్తారు bakabishyira mu bikorwa aba nibo barinzi b'uru rusengero rwa Varahi Ama ఈ అమ్మ గుడికి nyagasani wabo bayiraba క్షేత్రపాలకుడు niwe murinzi w'uru rusengero గజపతి వరదలకి ati hagati ya Gajapati సీను ndetse na Varada Bayirabudu. harimo umwana muto bita Sinu wa mwana twabonye w'umusore watabaye umukobwa wa Afande ati hagati ya Varada ndetse na Gajapati harimo umwana bita Sinu సీను కానాదా Sinu Canada Sinu yakuze ari umwana w'imfubyi ఊర్లో ఉండే చిన్న గుడే వాడి నివాసం Sinu yabaga mu rusengero ruto niwe yakundaga kuja gusengera కెళ్తే బొట్టు పెట్టుకుంటా umunsi umwe uyu mwana yagiye gusenga bagiye gutamba igitambo Sinu nyagasani bayirava yaje guhita mutoranya avuga yuko hari akazi azakora mbere yuko apfa అప్పుడు సీను పూనకం nyagasani bayirava ngo niwe watoranije uyu mwana bita Sinu avuga yuko hari akazi Sinu azakora nakaye kazi Domis ndahari nagarutse kwereka sasa hari umunsi umwe Varada hari uri kwiruka ari gutabaza ngo Varada ubanza ari Gajapati Varada nakwinginze ndabara ako kanya Sinu yahise yitambika majyangwa yari iri kwiruka kuri Gajapati umwana bise Sinu dore ngo aritambika bose bari abana ariko Sinu afite umutima utinyuka ndibyatinze sasa dore Gajapati ngarazana Varada akamwereka Sinu bakiri abana పెరిగిన సీనుకి ati Sinu wari umwana w'imfubyi అమ్మే byaje kurangira Gajapati amufashe bamujyanira nyirakuru wabo నాన్న అమ్మాయి birangira uyu mwana abaye mu muryango akorana na Gajapati నాకు నాన్నమ్మైంది ati yabaye umuvandimwe kuri Gajapati kandi bose bamukunda ఈ గజపతి ati uyu mwana bita Sinu లక్ష్మణ రేఖ nta kintu na kimwe yahisha uyu mugabo bise పతి దగ్గర Gajapati kuko aramwubaha cyane bitewe naho yamukuye
గజపతి తర nyuma y'ibyo byose rero అభినేది Varada afite umugore తన భార్య umugore bita Polimina పూర్ణిమ మాటే వరదాకి ఒక కొడుకు ndetse akaba afite umwana w'umukobwa n'umuhungu naho Gajapati umugore we bakaba bamwita Nelima ఎలాగైనా తన పూర్వ వైభవాన్ని iki ni ikiroto cya mbere cya Gajapati kubera ko uyu mugore n'ugomba kuzabyara umwana agasigarana icyubahiro cy'umuryango అతని కల నెరవేరడం కోసం uyu mugore rero kugira ngo inzozi ze zizabimbamo akunda kubyuka mu gitondo kare cyane ari kuja gusenga ngo Imana izamufashe abyara umwana w'umuhungu basi yaరా imeze bite mushuti అరే sawa కస్టమర్ల దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి మందుకి ప్యాకెట్ uyu mugabo ari kugenda agakusanya amafaranga yose akayakura mu bakiriya bacu yarangiza akaza akakubwira ngo ni amafaranga yabonye కాలేదని చెప్తున్నాడు kandi yose yanyoreye inzoga గజపతి నేను పని చేసేది urabizi ndi umukozi wawe కిలో వచ్చి అడిగే ntabwo ngomba gusubiza ubonetse uwo ari we wese patorushika siya నా వ్యవహారమైన yaba muri business cyangwa se atari muri business ఇంకోసారి వరద గురించి nuramuka wongeye gutinyuka kuvuga ubugoryi kuri Varada పట్టిల కాలేజ్ nzagutwika uri muzima పోరా ya basi komi number 1 tupe tugarutse hano sasa Twaro chedaka amawasha agutu. We urumva turaza gutegereza Varada ngaho dutegereje padiri Nako muhurto mo padiri. Imigenzo yose igira uburyo ikorwamo ndetse ibifite n'amategeko yayo. Mama. Anko. ఈ పద్ధతులు ఉన్నా సరే. Uko byagenda kose. Varada waro chake పూజ మొదలై. Iyi migenzo iraza gutangira ari uko Varada ahageze. అవును మరి. Papa ihangane. Umugabo wanje niko yabaye. Tugomba gutegereza nkuko dusanzwe dutegereza nyirakuru we. Kumbe sasa umugore wande wa Gajapati ari kumwe na se. Ubwo uyu ni sebukwe wande wa Gajapati.
ndibyatinze వచ్చారన్నా umuvandimwe arahageze barishima bimeze bite barada ko watinze urumva ariko icyandinza nyogoku ఏ చీర కట్టుకోవాలి urabona urugo rwacu ni urugo rwiza kandi tubanye twishimye turi mu munezero umugore wanje yatinze ari gushaka umwenda wo kwambara bitewe nuko afite imyenda myinshi yari yabuze uwahitamo నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నా twari tubategereje ngaho ni muze hari imigenzo bajemo abahinde bagira imigenzo myinshi Gajapati ari kumwe n'umugore we Varada yego nyogoku రాత్రి నుంచి నా గుండెల్లో ఏదో దడగా ఉందిరా mwijoro ryashize umutima wanje wari umeze nabi cyane పూజ అయ్యాక రాజమండ్రిలో చూపిద్దాం imigenzo nirangira turaza kukujana kwa muganga turebe ikibazo umutima wawe waba ufite అది కాదురా ndabwo ari ikibazo cy'uburwayi wa mwana we రాత్రి ఒక కల వచ్చింది narose nabi mwijoro ryashize చుట్టూ తెగిపడిన తలలు ముండే nabonye imitwe myinshi muri kino giturage bayikase ndetse abantu benshi bishwe ప్రాణభయంతో పరిగెడుతున్న bari kwiruka bari guhunga igitero kiri kubasatira ubwoba ari bwose ఊరంతా వల్లకాట్లా మారిపోయిందిరా iki giturage cyose cyari cyahindutse wagira ngo ni mwirimbi శత్రు యుద్ధం అయ్యాక nagize ngo ni indambara ya kera cyane ikomeye ఇలా నేను byari biteye ubwoba చూసినా నా వాళ్ళే abantu bari bari buri hamwe కళ్ళకి gusa ikintu cyambabaje muri bake bagerageje kurokoka నా రెండు కళ్ళైన mubunabonesheje amaso yanje గజపతి wowe ndetse na Gajapati ndabwo nigeze mbabona mu barokotse వరద కన్ mama we ni inzozi z'umukecuru ati mu barokotse ndabwo nigeze ngubona wowe na Gajapati దూరంగా మృత్యు తెలియని కాలాన్ని జయించిన కృష్ణుల్లా gusa nitegereje imbere yanjye gato ngikibwirwa mana kirishina nabonye uriya mwana bita Sinu రథం మీద శంఖం పూరి ari kuza ari kwiruka cyane aje guhangana n'urupfu dore Sinu atari kowe namubonye గేట్ శంకిస్తుందిరా byange bikunde hari ikibazo చూంటేనే ఒళ్ళంతా భయంతో ఉనిగిపోతుంది nabitekereje n'umukufe nari nambaye uvamo ugwa hasi nyogoku izo zari inzozi ఈ ఊరిని కాపాడడానికి వారాహి అమ్మవారు ndubwira ikibazo ibibwirwa mana biri hano kugira ngo biturindire urusengero ఆ అమ్మ గుడిని కాపాడడానికి నానమ్మగా kandi igihe cyose tuzaba tukiri hano nta kintu na kimwe kibi kizigera gipfa kuba nyogokuru we ntugire ikibazo ఇవేం మనసులో పెట్టుకోకుండా ibyo byiyibagize ureke dukomeze ibyo turi gukora sibyo komeza imbere izo ni inzozi అది uwo munsi తీసి పారేశాడు వరద Varada yatujishije nyirakuru we నీ కలకలం రాబోతుందని gusa yirengagije yuko rimwe na rimwe hari abantu bakabya inzozi ugasanga ibyo umuntu yarose birabaye tuvuga tugarutse hano sasa ku rundi ruhande uko mana bawe ndi njyewe umukobwa avuze ihoni ndagukeneye se ndukibona ko nshaka kubomorwa ఆ టిఫిన్ తర్వాత we Sinu ఎన్నిలో వచ్చింది ibyo kurya urabiduhereza witonze genda urebe uriya mukobwa Venira arimo aragushaka umusore avayo niki kubera iki uri hano వచ్చాను nuko navumbuye yuko nawe uri hano ఎందుకు వచ్చావు niki cyakuzanye hano ఇది ఇచ్చేద్దాం akira nari nguzaniye tuno నీకు ఇష్టం ni ibiryohereye kandi nzi ko bikunda సరే వెళ్ళు sawa ngaho genda uretse kugenda ubwo sindagenda utavunye అసలు ఇదంతా నా వల్ల కదా జరిగింది reka nizere yuko ibi bintu byose biri kukubaho ndigeze mbigiramo uruhari umva amagambo y'umukobwa sasa కాదులేవే oya ntabwo ariko bimeze అలా జరుగుద్దంతే ririya ryari igeno ryanjye nta kindi nagombaga gukora ngaho genda kandi njyewe చెల్లు genda వెళ్తానే ngewe kiba kiri kunyirukana uko kiboneye kizi uburyo kubomorwa కుడి భుజం ఉన్నావు వీడేమో ఇక్కడ wese wavuze yuko uriya musore ఎంగిలి కప్పులు ari umusore wa mbere wizerwa na Gajapati కడుతున్నాడు none nukobera iki ari gukora hano muri ino resitora iciriritse అర్థం కావట్లేదు సార్ nyakubahwa nanjye ntabwo mbizi రకరకాల పనులు చేసుకుంటూ బయట gusa amaze icyumweru kimwe తిరుగుతున్నాడు atari kuba kwa Gajapati sinzi ikibazo cyabaye అసలు ఏం జరిగిందో ఏంటో నా కూతురి ప్రాణాలు కాపాడిన సీను nkimara kumenya yuko uwo musore yari amaze icyumweru atari kuba kwa Gajapati జీవితంలో nakoze ibishoboka byose nangira kumupererezaho kugira ngo menye ibyamubayeho ఆ వారం రోజుల్లో ఏం cyane ko yari yatabaye n'umwana wanje w'umukobwa జరిగిందో తెలుసు igihe ivaze yari igiye kumurwaho umupolisi akomeje kwandika ibaruwa ari kwandikira Vande dore uko byagenze sasa ahise aje guperereza పులి రవీంద్ర గజపతి
Puri Ravindira బామర్ది uyu ni muramu wa Gajapati. Bivuze ko sasa umugore wa Gajapati n'uyu musore muri kubona baravukana. Uyu musore rero ni muramu wa Gajapati. Munisa ni mamaito. Uyu musore Ravindira akaba afite isano cyangwa se umubano wihariye hagati we n'umukobwa bita Munisa. Afero puranpin. Sobanurire kano kandu neza. Puli Ravindira muramu wa Gajapati. Munisa ni mamaito. Ravindira akaba afite umubano wihariye n'umukobwa bita Munisa. Afero nde. Tension పడినా చేయగలిగింది. We gucanganya ikigonda kintu biradufasha muri kano kanya. పొద్దున్న ఇంట్లో ఎవరు చెప్పకుండా వచ్చే Ndagira ngo ugende mu gitondo kare mu gace bisera gihamandru. అబార్షన్ చేపించు. Kandi ugende nda muntu numwe ubwiye iyo ndatugiye kuyikuramo. Sasa mu bigaragara Ravindira yateye uyu mukobwa bita Munisa inda, ariko Ravindira arifuza yuko inda bayikuramo. None se ntabwo uzashingiranwa nanjye. We ibyo nzabikubwira nitonze. తో మాట్లాడి నేను సెటిల్ చేస్తాను ఇది. Ibyo nzamanza mbibwire mushiki wanje abibwire muramu wanje byibuze nibo bazapfa kubyemera. Ariko kano kanya kuva tudahuje idini n'imyemerere ndabwo bapfa kubyumva. మన రాజమండ్రి Itegure ejo mu gitondo tugomba kugenda iyo nda tukayikuramo. Ngo ndabwo bahuje idini. Komana. Oh byiza cyane. Mugiye kujya muri Gihamandri mugiye gukuramo inda. Ngwino. Rana దగ్గరికి వెళ్దాం. Reka tujye kubibwira Gajapati muramu we. Oya abimenye yamumerera nabi. Guceceka ntacyo byakumarira. మా మాట చెప్తా అన్నాడు. టైం చూసుకునేసేసాడు అంతా. ఇవన్నీ జరిగే పనులు కావు గాని ibyo kubesha nkazaba arabibabwira ntabyo azakora ari kukubesha. Ngwino tugende ukora ibyo ngubwiye. Ndi byatinze. Umukobwa bamwise Munisa aratwite. Uri kumugira inama n'uyu nawe twamaze kumenya ko yitwa Venila. We పడిపోతావే జాగ్రత్త. icunge ushobora kugwa hasi. Hari ikibazo singuye hasi. Nubundi narakugwiriye. Ngwiki? Ndacho. Hari ikintu uvuzera? పడిపోతే పట్టుకోవడానికి నువ్వు Nari mvuze yuko yongwa hasi wari guhita umfata. ఎందుకు పట్టుకోవాలి? Nikisi cyari gutuma ngufata? పట్టుకోవాలన్నా నువ్వు. Nubundi ni wowe wenyine wemerewe gufata ku mubiri wanje. ఇదిగో మళ్ళీ ఏదన్నావు? We hari icyo uvuze? Yego ndakivuze. Uvuze ngwiki? కావాలంటే రేపు పొద్దున కొబ్బరి తోటకురా. Niba wifuza kubimenya uzaze ejo saa 4 duhure mu murimo wa kokonati. Nzakubwira saa 4 zuzuye. Ejo uzaze tubonane. Nzabikubwira. Ibyo nari ngubwiriye hano kano kanyu tumvishe. Ngo duhurire mu murimo wa kokonati. Umusore akigara mu rugo sasa dore ubwatsi bw'amatungo hehe no kubukura kuri moto. Umukobwa ari kunshakira ikira. వెన్నెలకి నువ్వంటే ఇష్టం రా. Venira uriya mukobwa aragukunda. Ubizi gute? తెలుసు. Umbizi kuva kera. None se kutigeze ubimbwira? ఇది బాగుంటది. Oya naramuretse ngo amanze bikwibwirire. మనింది రేపు కొద్దిగా మంచి బట్టలేసు. Ejo nuje kumureba uzambare neza. Okay sawa ndakibazo. Umusore ndibyatinze. Saa 4 yari yageze kare. Umukobwa avaye. వచ్చేసాను సేపైనట్టుంది. Mbega ndabona wahageze kare. Oya ndabona hageze kare. Umusore yahageze kare. తొందలే. Okay ndabibona. దీనికి మాత్రం అన్ని తెలిసిపోతాయి. Uyu mukobwa birasa nawe yavumbuye ko nageze hano kare. నాకు మాత్రం ఇది Ariko mfite amatsiko yo kumenya icyo yambamagara yereka nzi ngimubaze. అస్సలు తెలీదు. None se అనుకుంటున్నావు? we kwiri kwigambanya? Dabari. Oya narindi kukubaza wambamagariye iki? Ikintu ngiye kukubwira ni icy'ingenzi. Yego. నాకు నీకు nda wundi muntu ugomba kumenya ibyanje nawe uretse njyewe nawe nibi biti biri hano gusa bya kokonati. Nda wundi muntu ugomba kubimenya. Ako kanya sasa dore Munisa arahita avayo. We kubera iki ari hano? Nari ngiye kukubwira iby'uyu mukobwa bita Munisa. ఏమాటరు? Nikiye kibazo? Afite ikibazo cy'urukundo. Iki gihita kirakara. ఏంటి? Wiki? Ibyo nari nshatse kuvuga. సి Wiki? సియా ఏదేదో ఊహించుకొచ్చాను కదే. Ibyo bintu muri kumbwira. మాట తన లవర్కి చెప్పాలి కానీ నాకెందుకు చెప్పుదే? Niba afite ikibazo cy'urukundo yakakibwiye umukunzi we. నీకే చెప్పాలి. Oya ugomba kumanza kubimenya. బేకరీ కొంచెం బిస్కెట్ కొట్టు నా సైదంలో ఉండొచ్చు. Nshobora kuba narawubutse ngamukora ku biganza ndabishaka. నాకు మనసు పరిచయం. Ntabwo bisobanuye ko namukunze. Sasa uyu musore dore ngaratangira kwitangurukanwa. Azi ngo Munisa aramukunda icyo atazi. మనసు ఒకటే పారేసుకుంటే పర్లేదు. పాప సేనా దూరం వెళ్ళింది. ఇప్పుడు దాని కడుపులో uyu mukobwa yanyuze mu bintu byinshi ari gukundana n'umuntu. వెంట కూడా పెరుగుతుంది. None dore uyu mukobwa aratwite.
mbaba iki kikagira ngo nico bari kuvuga sasa అంటే రిపోర్ట్ పోయి none si yatwite gute ko nigeze mbura nawe అనక్కకూడదు కదా uyu mwana ntabwo agomba kuba impfubyi agomba kugira ahazaza heza none muragira ngo mbigenze gute కొంచెం ఫినిష్ చేస్తావా సీను manza utuze ureke dusoze ibyo turi kuvuga మీ ఇద్దరు నన్ను ఫినిష్ చేసేలా ఉన్నారు కదే oya murifuza kundangiza ndabasabye mundeke njyenyine ikigo gica ఏంటి iki ఏంటి వినేది ఊర్లో iki బేకర్ గుర్తు చాలా మంచి పిల్లని uragira ngo igiturage cyose cyizera yuko njyewe naguteye inda uwo mwana ari uwanje తలతదని కలరింగ్ oya iyo myitwarire ni mibi iyo myitwarire ni mibi sinu venera ఏం చెప్పినా ibyo wavuga byose ndagisubizo mfite rwose kuri uriya mwana uri mu nda nari mbizi n'ubundi kutaranyumva uyahita cyaho sasa ikigo gisasa kizi yuko bari kugishyiraho umwana mureka agenda agiye kwiyahura we agiye kwiyahura umukobwa yinaga mu gitega atangira gusoma ngere మనల్ని ముంచేద్దాం చూస్తే అలానే మునిగిపోతారు మరి అంటే ఇది ముని wegenda umutabare dore arimo ararohama మధ్యలో nanjye ntabwo nzi koga ariko కడుపు చేసింది genda umutabare దగ్గర చాలా కథ mana yanjye nta nubwo ari uwamuteye inda yitwa puri ikigo gihita gisimbukira mu mazi sasa basi feri ya mbere kwa muganga నా చేత బాయి నీళ్ళు తాగించి mwatumye సరే nywa amazi y'igitega mwebwe muri kwinywera amata y'inyange musimba twicisha ఏమైందిరా సీను byagenze gute sinu నిన్నేరా అడిగేది ndimo ndakubaza nsubiza muvandimwe అది నా బిడ్డ జీవితం ubu ni ubuzima bw'umwana wanjye w'umukobwa hagize ikintu kibi kimubaho natwe twakwiyambura ubuzima dufite పక్కన మాట oya ntugire ikibazo reka tuvugane ku ruhande ako kanya momparuma muri united దూకింది ఎవరమ్మా muri mwe ndi wasimbukiye mu gitega bwa mbere bose batungana intoki urabizi sasa iyo umuntu agerageje kwiyahura polisi igomba kuza igakora iperereza byaba ngombwa bakanagufunga సుందరాచారి banyita sundacari umupolisi uzi gukora iperereza ku ruhando mpuzamahanga kandi mu minota mike wa mukobwa we ndaza kuguha umutekano wenda ugira ikibazo నీకు రెస్ట్ ఏదయ్యో ariko wa musore we ntabwo uraza gutekana ndakubongamira ku buryo bushoboka umupolisi atangira kwandika ng'iperereza arikora mu minota mike cyane akitegereza umukobwa akipoza agahita yandika umusore aritegereza do arandika umusore zimwumira సమాప్త sawa ndabisoje inguru yawe y'urukundo ngiye guhita nyirangiriza akirasenya kuri urupapuro umusore afunga umutwe we ఆలోచించకుండా ఒక నిండు జీవితానికి నిప్పెట్ట uri gukina n'ubuzima bw'uriya mukobwa kutigeze ubitekerezaho kabiri ariko wanze gusenya kubera ko utari warusoma runo rupapuro గౌరవనీయులు reka nze ndugusomere noneho ubone usenye ఇన్స్పెక్టర్ గారికి nyakubahwa inspector ndagusuhuje సీను అనే నేను banyita sinu వీసా పొందుకోరి uyu mukobwa nifuzaga kumutsindira uyu mukobwa bita munisa ఆమెను పొందకు nakoze ibishoboka byose పంచన చేరి ngaguma iruhande rwe biza kurangira mushutse mujana mu murima wa kokonati పక్కనే ఉన్న పండుటాకులు మాకు byaje kurangira wa murima wa kokonati nje nawe tuwuhinduye uburiri twaryamaniranaga ఇంకా ఆమె కడుపున కాయజేరి ikintu cyaje kuvamo nyuma y'ibyo byose umukobwa naje kuvumbura yuko atwite ఆ నోట ఈ నోట maze kumenya ko inguru yabaye kimomo mu giturage hose జారి nta byiringiro nari nsigaranye బ్రతుకుమి umukobwa yabuze umwanzuro muzima yafata asimbukira mu gitega mana yanjye nanjye rero ndakaye nta kindi cyo gukora జీవితం బలికి nagerageje gutabara ubuzima bw'uyu mukobwa w'inzirakarengane నాకు nsimbukira mu gitega వేసేలియోరా bivuze ko ibyaha byose ndi kubyemeranya kubahwa ఇట్లు igihano cyose murambereza ndi kucemera తలతో ninjye wamuteye inda భగత్ సింగ్ polisi ari hano సీను njyewe sinu ndabyemeye byari bimeze bite చెక్కించాను కదా simeze neza అసలు ఉద్ధరించడానికి banyita sundacari njyewe ndi umuhanga mu gukora iperereza kandi niko byanagenze ngaho senya ubundi baje kugukatira reka nawe aramusunika we gute watinyuka kunsunika ako kanya sasa gajapati ahita hagera ఏమేంద్ర సీనా
sinu byagenze gute ఎన్నెలు పిలిచిందని లక్ష uyu mukobwa venera yambamagaye స్నానం చేసుకొని పాండ్స్ పౌడర్ పోసుకొని కరణం గారు కొబ్బరి తోటకి amaze kumbamagara arambwira ngo duhure mu murimo wa kokonati అక్కడికి మునీసా వచ్చి 3 ఏళ్ళు కానీ bitunguranye nahise mbona yazanye n'uyu mukobwa bita Munisa నిన్ను ప్రేమిస్తానని చెప్పేసరికి ఏం చేయాలి అర్థం ambwira yuko uyu mukobwa atwite yacanganyikiwe కలిసేసాను దానికి ఈ అమ్మాయి బాధపడుతూ నూతులో yabuze ikintu yakora దూకేసిందా uyu mukobwa nibwo yahise asimbuka aja mu Gitega ఎన్నే తనని కాపాడడానికి ఎన్ల kugira ngo mutabare నన్ను నూతులో గెంటి venera niwe wansunitse నన్ను కాదు ప్రేమించిందా ansunika mu Gitega పులిగండని ariko nyuma yabyo namenye neza yuko uyu mukobwa uwamuteye inda ari muramu wawe ari wo bita Lavi please ఆటోమేటిక్ పంప్ సెట్ అని చెప్పి కట్ చేశాడు దానికి ngendarengana కట్ తీయించాలి ప్లాన్ చేశాడన్న పాప మీ పిల్ల ariko muramu wawe akaba yarari kubihisha yifuza yuko bava muri kano gace nta muntu n'umwe ubizi bakaja gukora icyo bita abolition iyo nda bakayikuramo ఈ మున్నీస్ అక్కడిలో బుల్లి పులి పెరుగుతున్నాడన్న నీ ఆయన చేయన్నా umwana twite nuwa muramu wawe puri aba barabyumva mbibutse ngo ntabwo bahuje imyemerere మ్యాచ్ అవ్వలేదు నన్నే ఏదో చేస్తావా నిన్ను వదిలే we urimo uragerageza kungira injiji ku perereza nari maze gukora అయితే బయలుదేరు we genda విశ్వాసం మింగుతున్నాడు వాడి genda n'ibyo bipapuro bigumane నేను పెట్టుకున్నా sawa reka mbigumane ndi byatinze చేసి ఈ సమస్య ఇక్కడితో క్లోజ్ చేద్దాం అంటే kuba abantu bombi bashingiranwa nicyo kintu cya mbere cyakemura iki kibazo ఆ అమ్మాయిదేమో మన మతం కాదు ariko urabizi neza yuko uyu mukobwa ntabwo ava mu dini yacu cyangwa se imyizerere ye n'iyacu iratandukanye ప్రేమించి కడుపు చేయడానికి అడ్డలోనే మతం niba imyizerere y'aba bombi itarigeze ibahagarika ku byo bari bari gukora పెళ్లికి ఎందుకు వస్తుందిరా nta nubwo igomba kubahagarika ngo ibabuze gushingiranwa నువ్వేనా barada nawe ubaye uri nje నీ బామర్ది urari muramu wawe wakoze amahano ngayo muramu wanje yakoze పని చేసుంటే niki kindi wakora mbwira మనోడు nyakubawa ఆ తప్పు సార్ ikosa riri ku ruhande rwacu umwana wawe niwe wagiye atera inda ayitera umukobwa ariko umukobwa tudahuje imyizerere దిద్దాల్సింది మనం tugomba gukora iri kosa rero తప్పదు ndayandi mahitamo dufite bagomba gushingiranwa పెళ్లి చేయాల్సిందే bagomba gushingiranwa మతం కాని పిల్ల uriya mukobwa ntabwo aturuka mu dini yacu కోడలిగా నా గడప తొక్కుతున్నా ntabwo nifuza umukazana uturuka mu yandi madini ntibishoboka ఇక్కడ నీ ఇష్టానికంటే అమ్మాయికి వచ్చిన కష్టం ముఖ్యమమ్మా anko ikibazo si ibyo uri kwifuza oya ఒక అమ్మాయికి ఇంత అన్యాయం జరిగిందని ఊర్లో జనాలందరూ ఈ గజపతి వరదాల వైపు niba ushobora gufata umwanzuro ushaka ndagira umuntu gutunga urutoki bitewe nuko bazi yuko uri sebukwe wa gajapati వేలెత్తి చూపించకూడదంటే no kuba uyu mwana wawe yazana uyu mukobwa పెళ్లి జరగాలి ndawe uzabitinyuka reka bakora ubukwe rero ఇది కాదల్లుడు manzi unyumve neza mukwe wanje reka ubukwe bube gajapati nta muntu umuvugiramo ndi byatinze ubukwe bwahise buba bwihuse cyane nta bintu biba bigoye impamvu ibyanyu bikunda gutinda ni amafaranga basi నువ్వేంటి ఇక్కడ నీకెందుకు అక్షంతలు urimo urakora iki hano uko mana ngo se kizi ngo njengo ntabwo ngenewe kuvunwa dore ubukwe ngo buraba ubukwe buzakurikira ni ubwanjye nawe we ntabwo ari ubwacu we nakwica nafashe umwanzuro ndifuza kuzashingiranwa nawe ninde ubizi igiturage cyose kirabizi uretse wowe ariko urebye amakosa ubanza ari ayanjye ntabwo nigeze mbikubwira na mbere okay ngaho bimbwire noneho mbikubwire ngaho bimbwire kandi kinyegere mbikibwire vanera uzabomora igihe nikigera
basi tuve tugaruke hano sasa. We puli vila puli mwabigoryi mwe mwabonye ngomeje guceceka muransuzugura. Mwatumye umwana wanje abyina indirimbo zanyu mukeka ko muri bande mutanga itegeko umwana wanje agakora ubukwe kandi nje ndabishaka. We wingoraho nyakubaha twubahe natwe turakubaha. We ugiye kunyereka ko wakuze cyane se ku buryo ugiye gutangira kunyigisha uburyo ngomba kwitwara. Mbwira uyu ni sebuko agacapati mubyibuke neza. Uncle please boy uncle ndagusabye. We manzi unyumve neza. Dore n'uyu mushenzi ari kunsunika. Gute mwatinyuka gute ubundi watinyuka kunyegera. Ja ku ruhande చిక్కడ గొడవ చేయకండి ఏదైనా ఉంటే ఇంటికి nagarika ibyo uri gukora bitewe n'inzoga wanyoye. Ureke tuje mu rugo tubiganireho. Kubera iki mu rugo? Ako kanya gacapati avayo. ఏంటి మామ ఇదంతా Data bukwe ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం. ndakwinginze reka tuje mu rugo tubivugeho. Ibintu byose byabaye bitewe nawe. మామ ఏంటి మామ ఇదంతా Reka tuje mu rugo tubivugeho. Data bukwe ndagusabye. Ibintu byose byabaye bitewe nawe. Umburushi. Data bukwe kumbe niwe bakomye. Musora aritegereza dore amahana akoze kugira guce kumbe se umukubise ni sinu nawe baramukoma. పిల్లనిచ్చిన మామంటే నాకు కన్న తండ్రి. Data bukwe abameze nga papa uranyumva neza. Gute watinyuka kumukubita wakigoryiwe. ఒకసారి జీవితంలో నీ మొహం sinzongere kukubona na rimwe mu buzima bwanje. Genda bura hituva hano. Yo uyu musore sinu mbibutse ngo yakundaga cyane gajapati. ఒక వారం రోజులుగా వాడు ubanza ariyo mpamvu amaze cyumweru kimwe noneho ari hano hanze. పనులు చేసుకుంటూ Nibyo umupolisi yarari guperereza. Dore umusore andasigara akora sasa gajapati yaramwirukanye. Umusore agize gucaranyerera. Nyihanganira muvandimwe. ఇలాంటి ఏదో పని ఏదో చేస్తేనే sinashidikanya impamvu gajapati yakwirukanye. Ibintu byose urabinegirija. అంటే వీడి Wakigoryiwe. గజపతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. None se ntabwo azasubira kwa gajapati. Ndawame rimwe bakiri hano wari umaze gutuka umusore dore ngo baramukoma. Ninde waje? సీను గారి కోసం నా ప్రాణాలు ఇస్తా. natanga ubuzima bwanje ku bwa Sinu. ఎవరైనా వస్తే umuntu wese watinyuka kuvuga nabi uyu mwana Sinu namwangiriza. We byarangiye ngwino dutahe. Gajapati yahise aza afata umusore aramucura. జరిగిన అన్ని అనర్థాలకి అప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫోన్ కాల్ కారణం. Ati ibi bintu byose byo kuba nifuza kuba naba mu gipolisi byatewe n'iyi telefone nitabye kuri uyu munsi. Yego nyakubahwa మిస్టర్ వేదరపల్లి నేను Minister Vidupali కలవమన్నాడు. ansabye ko mwabona na kano kanya కలిసి genda uhure nawe ఆయన అడిగింది చేసి పెట్టు. kandi nimuhura ibyara gusaba byose ubimukorere. ఓకే సార్. Yego nyakubahwa umupolisi bahise bamuhamagara bamubwira ko Minister Vidupali amukeneye. Ni umupolisi. Yewe tari chuma killer పేరు నాగరాజు. uyu mugabo mwita Nagaraju. తాత నూకరాజు uyu sogokuru we వారాహి అమ్మ గుడికి bamwitaga Nukalaju. Yigeze ధర్మకర్తగా చేసేవాడు. kuyobora uru rusengero rwa Varahi Ama aba umuyobozi mukuru warwo. ఆయన పోయాక Nyuma yuko sogokuru uyu musore amaze gupfa ఆ గుడికి వీళ్ళ కుటుంబానికి umuryango w'uyu musore ntabwo wigeze wongera kubona amahirwe yo kuba bayobora. లేదు. Zaje guhita bihagarara. రాజు Papa w'uyu musore bita Pediraju we akaba afite uruganda rukora ibitemewe n'amategeko వాడుకుంటున్నాడు. bitewe n'uko hari kampani nyinshi agenda yiyitirira. దీని జాగ్రత్త గడిపెట్ట we igicuma mugihanagure mwitonze తిని వాడేసిన అమ్మాయిని నెగ్లెక్ట్ kandi ntugasuzugura umugore mwaryamanye. uranyumva neza icyo cuma naco mukibiki gifite isuku kitazaza ingese. Ikindi gihe dushobora kugikenera. Kumbe dore Minister Vidupali nawe arahari. Ibi byose umupolisi arimo arabyandika kugira ngo yifuze kwegura. Dore uko byagenze.
bidu pali sarikulu పనుండి పిలిపించాను naguhamagaye ku kantu gato ugiye kumfasha muramuwa egera hino sha వీడు నా దూరపు చుట్టం uyu ni umwe mu bo dukorana ba hafi ariko ni na muramu wanje ndabizi మ్యాటర్ తెలుసుకుని వచ్చానని ఎస్పీ చెప్పాడు SCP yambwiye yuko amakuru ku bagabo yakubwiye ugomba gupererezaho amakuru yabo yose uyafite kandi ubazi neza impamvu yakubwiye ngo bapererezeho nuko ari nje wabimutegetse ubwo aravuga Farada akavuga na Gajapati kano kanya rero పని చేసి పెట్టాలయ్యా harakanda uyu muvandimwe yifuza ko wamufasha ntabwo bishoboka kubera iki బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ కి uyu mugabo akora ibintu byinshi bitemewe n'amategeko harimo kwiyitirira kampani z'abandi zigiye zitandukanye అది ప్రజాసేవ agakora ibikoresho biciriritse ariko akabesha ngo ni kampani ikomeye yabikoze yarangiza nawe akabishyira ku isoko బలిసిన వాళ్ళు మాత్రం బ్రాండ్లు వేయాలా we urumva ibintu bihenze byose cyangwa se ibintu byiza bizagira abakire gusa tuba tugomba no kubipirata n'abakene bakabona ibyabo గొప్పల మీద కూడా we n'abantu bakomeye ntibabura babarwanya పని మందే wowe ukora inshingano zawe natwe turakora izacu వాడికి పని ఉంది hari ikintu uyu muvandimwe akeneye nifuza ko wamufasha guturuka muri ruriya rusengero rwa Valahi Ama uri నీ పరిధిలోనే ఉంది కదా kandi ruriya rusengero ruri mu gace uyoboye ndakwinginze dufashe పాలు పంచుకుంటే nuramuka udufashije wa musore we nawe uzabuzungukiramo అవును మీకు 6 సంవత్సరాల పాప ఉందని విన్నాను numvishe yuko ufite n'akana gafite imyaka 6 k'agakobwa kandi wifuza yuko ako kana కలయిక పుట్టిందట కదా kabaye igihe kirekire బాగా kakiga neza kakabona n'ibyo kurya nutadufasha gashobora kuberwa irengero sekretari we ఇరుంచు akira సార్ oya amafaranga ndayo nshaka akira kubw'umukobwa wawe పని చేసి పెడతాను ntabwo ngeneye amafaranga ariko umenye neza yuko turaza gukorana ibyo muri kunsaba byose నువ్వు డబ్బులు తీసుకో ni gute nakwizera Anamalaya. niba udashaka gufata amafaranga yanje గ్యారెంటీ ఏంటి fata amafaranga amenye neza yuko utazigera ungwanya సర్కిల్ Salikul ఇయాటి నుంచి మనం ఒకటి nyuma na nyuma nje nayo turi mu ruziga rumwe aka kanya tugomba kwihuza tugakora ibyo muramu wacu ashaka hari ikibazo నువ్వు ఆ వారాహి అమ్మవారి గుడి ల్యాండ్ కి సంబంధించి uku niko byaje kurangira minisita atumye ninjira mu kibazo cye cyo yifuzaga gukemura ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ kubera ko hari impapuro uyu mugabo yari akeneye రాజమండ్రి zari zibaruyeho buriya butaka యూనియన్ బ్యాంక్ లాకర్ izo nyandiko ariko zikaba zari zibitswe ahantu harinze muri Rajahimondri అమ్మవారి నగలతో పాటు ఉంటాయి niho abantu bakundaga kubika iby'agaciro ndetse bakabika n'ibyangombwa byose bya ruriya rusengero rwa Valahi Ama buri mwaka rero iyo habaga habaye ibirori సవాళ్ళు మాత్రమే ఆ గుడి ట్రస్టీకి ఆ లాకర్ తెరిచే అధికారం uwabaga yaratoranijwe mu gucunga umutungo cyangwa se uwabaga yaratoranijwe na ruriya rusengero ngagomba gucunga umutungo niwe wagendaga agafata urufunguzo akaja gufungura hahantu harinzwe yamara kuhafungura agafata imikufi y'agaciro agafata n'ibindi birimo by'agaciro bakaza bakabigaragariza ibibwirwamana byabo barangiza umunsi w'ejo bagahita babisubizayo మిగిలింది లాకర్ కేస్ kugira ngo tubone ibyo dushaka rero dukeneye urufunguzo అవి మన చేతులకు రావు kandi niba dukeneye ruriya rufunguzo mu biganza byacu గుడికి tugomba gukora ibishoboka byose ugomba gutorwa na ruriya rusengero ngo umwizerwa ugomba gucunga umutungo akaba ari umwe mu basore bacu ibyo ntabwo byashoboka uriya mukecuru akiri muzima kubera ko uzi ko na Garatima niwe ukuriye ruriya rusengero bivuze ko ariwe ufite urufunguzo ndetse ni nawe mwizerwa wa mbere akirondo byashoboka niba bitashoboka rero nicyo gihe ngo mumukure mu nzira mumwice minisita nta mikino afite ndi byatinze yo dizi ubanza umukecuru wacu na Garatima ibyo bitagenze neza aba bari hano bafite agahinda dore Sinu agahinda ni kose Sinu yitegereje umukecuru uri hano mbibutse uyu mukecuru niho wareze Sinu amurera ng'umwana we yibyariye dore Sinu ngaratangira kwibuka ibihe byiza bagiranye iyo birababaza kurikira unarebe Sinu agahinda ni kose
ndibyatinze ako kanya kumbe barada ubanze nawe inkuru mbi yakiriye dore ngarahagera n'umuryango umukecuru wabona garatima kupfa bas dore agahinda aba bose uyu mukecuru niwe wabareze umukecuru bamwise na garatima yo ndibyatinze baje kumusezeraho bwa nyuma sinu afite agahinda dore gajapati నాగరత్నమ్మ గారు కాలం చేసిన కారణంగా kuba uyu mukecuru na garatima amaze kwitaba Imana ఆమె మనమడు గజపతి గారిని tugomba gukora ibishoboka byose umwuzukuru we ari we gajapati ఈ గుడికి ధర్మకర్తగా agahita amusimbura agahagararira uru rusengero ndetse agacunga n'umutungo w'uru rusengero wose niwe tugiye kubishyira mu maboko మరి ఇది మీకు సమ్మతమే mwese muremeranya nanje abaturage bari hano bose bakunda gajapati bose barabyemera we birahagije mutuze ako kanya hari undi waje uyu turamuzi ni Nangaraju మనుషులు పంచాయతీ పెట్టారు we kubera iki mwaramye namwe y'iki gitondo we Nangaraju uburiganya bwawe bujane ku ruhande wibuke neza yuko hano turi mu rusengero అబ్బచ్చా niko bimeze ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు niki cyera mwaba muri gukora ku buryo ndemerewe kugera hano uri పెద్దనే అనుకుంటున్నాం turi gutora umuntu watsimbura ura mukecuru bita మనకి తెలియని పెద్ద ihangane ఇదే గుడి అబ్బచ్చా పవిత్రంగా మీరు ఇక్కడ ఏం niki muri gukora cyera ku buryo nasubira inyuma ku buryo ndemerewe kugera hano పెద్దనే అనుకుంటున్నాం turimo turatora umuntu wasimbura ura mukecuru na garatima akaba umuyobozi mukuru w'uru rusengero ndetse agacunga n'umutungo wose tukawumushyira mu biganza పెద్ద మనుషులు ఎవరు ఉన్నారు ninde mugiye gutora ikigo gisa umugabo uri hano sasa na Garaju arasa n'uri gupinga ఇంకెవరో నాగరత్నమ్మ గారు మనవడు గజపతి urumva ari nde wundi wasimbura na garatima uretse umwuzukuru we gajapati nda wundi wamusimbura 30 ఏళ్ళు uyarimo arapinga బొట్టు పెట్టుకునే అర్హత uriya mukecuru yari amaze imyaka 30 చలాయించింది కదా ariwe umuyobozi mukuru w'uru rusengero ndetse acunga n'umutungo kandi ibintu ntabwo byagendaga neza none uyu munsi పుట్టే పెట్టుకొని మతంతో nawe uricaye hano ngo umwuzukuru we ngo urifuza kumusimbura kugira ngo mukomeze mukore ibyo mwakoraga బంధం కలుపుకొని ukiyibagiza yuko wakoze n'amahano ugatuma muramu wawe azana umugore tudahuje imyizerere kandi twese turi umuryango ibyo byose urabyiyibagije we murumva ibyo yakoze bikwiriye అది అన్న కుటుంబ విషయం muvandimwe icyo ni ikibazo cy'umuryango uri kuzana hano turi ku kibazo cy'urusengero ఇది గుడి విషయం we manzi unyumve neza పద్ధతులు ఆచార twebwe dufite umuco kandi umuco tuba tugomba kuwugenderaho nk'uko twabitojwe n'abakuru kuba yaratinyutse agatuma muramu we azana umugore akazana umugore tudahuje imyizerere bivuze ko yakoze ikosa ntabwo agomba kwiyamamaza cyangwa se ngo asimbure nyirakuru we ndibishoboka uyu arababara Nagaraju none uragira ngo dukore iki aramanza ariyumvira ఈసారి ని పక్కన పెట్టి uyu kuri inshuro ni mumureke ubundi munyizere mu ndore నీలాంటి 420 ధర్మకర్త ninde wakwizera n'uburyo urumujura ఇంకా మీ దగ్గర నుండే సర్టిఫికెట్లు తీసుకో bivuze ko kugira ngo byizere ngomba kuzana igipapuro kigaragaza yuko abaturage bose bantoye siko bimeze urabona mwakoranyije igiturage cyose murimo murakibesha mwari mwabiduhishe twebwe urwo ni urushi gajapati yaguruka pito mujinya nari nifashe cyane niwongera kuvuga ubugoryi uraza kumbona we gukoresha imbaraga ntabwo ari demokarasi niba wifuza ko ibintu bigenda mu buryo reka abaturage batore umuyobozi bishakiye uranyumva neza niba ufite ubwo bushobozi udafite ubwoba reka abaturage bitorere we nta bushobozi ufite bwo guhangana n'umuvandimwe wanjye kabone n'ubwo bazana imbwa bayitoraho kugira ngo wowe bagutore uranyumva neza aramusuzugura aba baramwitegereza baraseka ndibyatinze వరద మాటిని దీన్ని ఇచ్చి నాకు పెళ్లి చేశావు watumye nshingiranwa n'uyu mukobwa ndabyemera పోయినా ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు ndetse yaba papa cyangwa njyewe iby'icyubahiro cyacu ntabwo twigeze tubyitaho ఇదిగో ఈ పెళ్లిని అడ్డం పెట్టుకొని నీ పదవి కూడా yewe sindi no kukubwira ibi ngibi ngo nuko twamaze gukora ubukwe ariko hari ikintu nshaka kukubwira
వెనకాల ఎంతకేం జరుగుతుందో నీకేనా అర్థమవుతుందా? urumva abantu bazabyumva gute kuba watumye uriya musore bita Sinu ari ugomba kwiyamamaza agasimbura nyogokuru wawe? Icyubahiro waba usigaranye ni ikihe? Ubundi wizeye ute ko uriya musore bazamutora? Kumbe sasa Gajapati byaje kurangira muri ya nama umukandida batanze ari Sinu. Sinu ni ugomba kwiyamamaza agasimbura nyirakuru w'uyu musore agacunga umutungo w'uru rusengero. We ఎవరేంటో తెలుసులే గాని nzi uwo ari we. Wowe ceceka ukora akazi kawe gusa. Hari impamvu namutoranije. Mureke Sinu aba ari we wiyamamaza ahangana n'uyu mugabo biselangaraju. Uyu ndi byatinze yazanye ibipapuro bibimwemerera. Dore Sinu we మనకుకే గుర్తుపట్ట yewe na kaboyi yacu bwayo nabwiri kutwibuka ni gute bazandora? We ceceka mama wondo ugira ikibazo Karagadalesko bazatora ahantu twebwe tuzaba dutonze bazabona amasura yacu. పరుస్తున్నారు. Nirugiye kwiyamamaza ni wowe? Urumva ninde wundi? Niwe Barada aratuje ntabwo agira menshi ari ku ruhande. Uyu ni Sinu మనదే గెలుపు. muvandimwe ndabizi uraza gutsinda. Sawa bas ఆ ఎలక్షన్ ని ఇద్దరు సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. bose bahisemo guhatana Agasu. habaye amatora అయిన వరదాన్ని gusa uriya mugabo bitaragaraju bitewe n'uko yari yifuza gutsinda aya matora uko byagenda kose yahamagaye Barada కోసం తన థియేటర్ కి bitewe n'uko yari mwene wabo mu buzima busanzwe. నిన్ను ఇక్కడ దాకా నడిపి amuhamagara hari ubufasha yifuza kumusaba. నీ కాళ్ళు కాదు వరద, ndabizi neza ntabwo waje hano n'amaguru yawe నీ కులం ahubwo waje kubera ko ari mwene wanyu waguhamagaye. మన కులం kandi urabizi twebwe umuryango wacu dufite imbaraga అదే మన twese turi bamwe. uyaraseka బలం ఉన్న నాతో umuntu ufite izo mbaraga rero kano kanya ndahari mu muryango izo mbaraga ndazifite zo kuyobora. ఈ కులం లేనోడు పోటీయా? ni gute uriya mushenzi udafite bene wabo hano yatinyuka kuza guhangana nanjye ngo mu kwiyamamaza? aravuga Sinu mbibutse Sinu bamufashe ari imfubyi murabyibuka. అడిగి ఏ కులం లేదు కాబట్టి అన్ని కులాల abantu benshi bazi neza yuko nda bene wabo afite nakunjerswa bakibwira yuko ari wenyine. ushatse kuvuga ngo kibarada నన్ను ఊడిద్దాం అనుకుంటున్నావా? urifuza yuko mwene wanyu natsindwa? సరే oya kubw'ubushake bwawe మన కులాన్ని గెలు ndaza kukureka utsinde amatora. Barada ubanza agiye kugambana sasa. మరి నాకేంటి లాభం? gusa manza umbwire ningureka ugatsinda amatora nje nzungukira he? mbega ikibazo cyiza. నీ గెలుపుని చేస్తా. intsinzi yanjye nzahita nyihindura iyawe. గుడి ఆస్తిని నగల్ని reka tuzagabana imikufi yose yazaba iri muri ruriya rusengero ubundi twiryohere. buretse umunota umwe we kumbi ibyo yari ari kuvuga byose ubujura yifuzaga gukora. hari telefone baguriye muri CGS Company Tech Limited, telefone ya mbere ifite kamera. wayibonye we? ibyo wavuze byose babyumvaga kandi biri gucaho live. అదండి సంగతి. వీడిని గెలిపి uyu naramuka atsinze azatugambanira. నామాలు పెడతారు. umutungo w'urusengero wose azawushira hasi. muramukeneye reka ashwida bas 30 ఏళ్ల క్రితం నువ్వు వదిలేసిన గుడిలో మళ్ళీ అడుగు పెట్టి umunsi wateraga indambwe ukinjira muri runo rusengero nyuma y'imyaka 30 utarugeramo. ఇలాంటిదేదో లెక్క తోస్తాను. ibi bintu nari mbikwitezeho. నీ లెక్క ఇలా ప్లస్ gusa chapitire yo kongera kwinjira muri runo rusengero nuko nyifunze. సీను అత్యధిక మెజారిటీ Sinu niwe watsinze. ఎవర్రా సీను? we Sinu ninde? aba bari guserebura minister dusize ari kubaza ngo Sinu ninde? కాను ఆవిడ్ని కూర్చోబెట్టి kuva kera nyogokuru akiriho witaga kuri uru rusengero. ఈ సీను గారిని ముందు పెట్టి wowe na Sinu mugomba gukomeza kurwitaho. bas Gajapati we ntabwo byemerewe mubyibuke neza. ndi byatinze yaratashe ageze hano kwitegereza abona ruri kwiyahura. Nerima kumbe ni umugore we ubanza ashaka kwimanika. ni Nerima uya kugara kamena yinjiramo imbere. Nerima ఏం చేస్తున్నావే? kubera iki gukora ibi byose Nerima? kubera iki? ఏం చేయమంటావు?
niki kindi nakora ndiyahuye ఎన్ని ఆశలతో ఈ గడపలో కాలు పెట్టాను naje muri ino nyubako mfite inzozi nyinshi cyane ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ariko sinzi ibiri kuba hano ఒక కుటుంబం ఉందన్న ధ్యాసైనా ఉంది wibagiwe yuko ufite umuryango రెండే సర్వస్వం మన బతుకు ibintu byose ukora ushira imbere inshuti zawe wagira ngo zira inshuti zawe niyo si yawe sinzi ikibazo ufite ఈ ఊర్లో ఏం చూసి మనల్ని గౌరవిస్తారు ubundi utekereza yuko ari iki kizatuma batwubaha mbwira dore urufunguzo rw'urusengero ubwarwo warutanze icyubahiro tuzagikura he mbwira niki dusigaranye amafaranga ntayo abana bari he urifuza gukomeza kubahwa n'abaturage gusa nuko bakubonye utambutse gusa none niki cyatuma ngomeza kubaho mbwira nta kintu na kimwe dusigaranye nta kintu na kimwe cyatuma ngomeza kubaho umugore uri hano nakose bratkal basi mbabarira ubeho ku bwanje ndagusabye nakose bratkal ugomba kubaho ku bwanje నీకోసం బతుకుతాను sawa ndabaho kubera ko bishaka ariko manzu nsezeranye ikintu kimwe పూర్వ వైభవాన్ని nsezeranye yuko uzakora ibishoboka byose icyubahiro ukakigarura muri uyu muryango ugasubirana na rura rufunguzo nsezeranye aramuyambira witegereze neza aha bagiye inama ndibyatinze reka tuve tugaruke hano sasa ku rundi ruhande ntabwo ari kwitaba telefone gerageza komeza uhamagare mpaka yitabye telefone ni sinu ari kumwe na gacapati hari aho bari kwerekera uwo bari guhamagara ntabwo ari kwitaba hari abari gusuzuma imikufe baradani hari nyakubahwa iyi mikupe yose iri hano ntabwo ari ya zahabu iyi ni pirate barayihinduye mama we దేవుడి మెడలో దండలు మారుస్తారు we imikupe yose abantu bazanaga mu rusengero urabona ko 80% mwayihinduye ఇక్కడ ఏంటి సార్ ఏకంగా నగలే turashaka kumenya rero umuntu wahinduye iyi mikufe agakuramo imikupe ya zabu agashiramo iya peke kandi urufunguzo muzi neza ko arimwe mwari murufite sir sangate mumbwire nyakubahwa nakubwira iki urufunguzo narwakiriye ejo nafunguye muhari ibintu byose tubikora turi kumwe zibuze twabaza uyu wacungaga umutungo muri imyaka 20 ishize kubera ko niwo wabaga uri kumwe na uriya mukecuru bita na Gratima nibo bamenya aho imikupe ya original yagiye gusa nawe ndakinda ari kuvuga ntugire ikibazo niba atari kuvuga turaza kumwumvisha turamutera ishamba zagenze bitega japati ya isagera sasa నాకేం తెలియట్లేదురా nanjye ntabwo ndi kubisobanukirwa sinzi n'uwo gukeka sinzi uwo gukeka ndakwinginze ngwino ku ruhande tuganire కుడి కాబట్టి ఊరుకుంటున్నాను ngwino tuganire nuko turi hano kuri sitasiyo uyu mugabo nari kumuhemukira cyane ఇప్పటికీ నోరు పట్టలేదు చూడు nta nubwo ashaka kuvuga uburyo ibintu byagenze ihangane utuze ndashaka kuvugana nawe ku ruhande we muvugana ibikize murabiganirira kuri polisi mwese tugiye kubatwara ఒక్క నిమిషం duhereza umunota నేను చెప్తేనే ఆ ట్రెజరర్ ఆ నగలు బయట urabona rero barada uriya mugabo ucunga umutungo yasoye imikupe ya zahabu ari nje umuhaye itegeko మొన్న అనుకోకుండా వచ్చిన తుఫాన్లో bitewe nuko hari biza byabaye umuntu atari yiteze అప్పుడే చేసిన urabizi ngunda gukora amatafari ariko hari biza byaje birangira binyangirije amatafari yose పచ్చిటిలన్నీ కరిగిపోయారా amatafari yose amaze kwangirika rero పెట్టుబడికి urabona nda amafaranga nari mfite kuba nakongera gushora డబ్బులు లేక kugira ngo nongere mbone igishoro gifatika ఏం చేయాలో తెలియక ఆ నగలు తాకట్టు పెట్టాల్సి వచ్చిందిరా kugira ngo rero ibyo bintu byose bigende neza naragiye mpata iriya mikupe mvuga yuko nzayisubizaho nimba nabonye amafaranga wenda ngongera ngareba niba natangira gukora business nakoraga అవన్నీ బయటికి తీసేద్దాం అనుకున్నానురా nari nzi neza yuko amafaranga nzayasubizaho కానీ ఈలోగా నా నమ్మకం ariko mbere yuko nyasubizaho nyogokuru wanje yayisapa ఎంతో గొప్పగా బ్రతికినాడు urabizi nyogokuru wanje yabayeho ubuzima bwiza asenga అంతే గొప్పగా పంపించాలి కదా urumva rero n'umuhango wo kumushingura nagombaga gukora ibishoboka byose ibintu byose bikagenda neza amafaranga asigaye bitewe nuko nta n'ayandi mahitamo nari mfite కర్మకాండలు nayakoresheje mu migenzo yo kumushingura ఇదేదో నాకు ముందే చెప్పొచ్చు కదరా wari kuba warabimbwiye na mbere naguhamagaye inshuro nyinshi ariko ntabwo witabye telefone తీసుకెళ్దామని చూస్తున్నారు uyu mupolisi rero arifuza gufata uriya mugabo akamujyana kuri police station kandi naramuka mugejejeho baraza kumutera ishamba bya hatari
పేరే చెప్పేస్తాడు కదా. biraza kurangira mvuze izina ryawe. అన్న నేను లొంగిపోతానన్నా. oya murikimanika amaboko. ntabwo nzigera mvuga ukuri uko byagenda kose. నోర్మూయిరా. ceceka. ధర్మకర్తగా ఉన్న సీను అరెస్ట్ చేస్తే baramutse bumvishe ngo uwo twari twatoye ngo nacunga umutungo w'urusengero ngo bahise bamufunga, గుడికి మంచిది కాదు. ntabwo byaba ari byiza ku rusengero rwacu. ప్రకాడు కూడా ఇలాంటి అవకాశం కోసమే కాసు కూర్చున్నాడు. abifuza kudushira hasi ubwabo baba babonye intsinzi ikomeye cyane. రేయ్ we నువ్వెళ్ళరా. mwebwe mutahe nje ndaza gusigara hano. నేను పరిష్కరిస్తానురా. ndaza kuri sitasiyo kandi ibintu byose naza kubikemura. we ceceka mwebwe mutahe. utegereje iki? ndakwinginze mugende. barada akundana na gajapati birenze. umwe yitangira undi ndawamenyera undi. we mwandike ikirego mukire vuba. imikufe yose barayiguranye ni ya fake. ఇంటి పత్రాలు సార్. nyakubahwa mfite inzu ifite agaciro ka miliyoni 1 y'amarupi. తీసుకుంటాను. ndakwinginze mbe muyifatiye imikufe tuzayigarura twitonze niba yabonetse mu nsubiza ibyo byangombwa byanje. అప్పటిదాకా మా వాడి మీద ఎఫ్ఐఆర్ కట్టకండి సార్. ndetse nawe uriya mugabo mureke kumushyiraho ikirego mukimukureho. ఎఫ్ఐఆర్ కట్టొద్దని చెప్పడానికి మీరెవరు? urinde ukumbwira ngo simushyiraho ikirego? ushinzwe iki muri leta? ako kanya ntibyatinze sasa dore nangaraju na muramu wa gajapati n'umugore wa gajapati ndetse na se uko ya gajapati nabo ngo barinjira kuri police station. we dore ngizi imikufe mwari mwabuze kandi za zahabu turazizanye. aba baraseka barada arikanga. dore gajapati నాగరత్నమ్మ గారు నగలు మెరుగు పెట్టించడానికి కంసాలికి nyirakuru wa gajapati niwe wari baraduhaye iyi midari cyangwa se iyi mikufe ya zahabu ngo tuze gusuzuma niba ari mizima. పెద్ద మనుషులేమో నగలు పోయి none dore mwari mugiye gutangira kwica izina rya gajapati ku bintu by'ubusa. బంగారం కోసం బంగారం లాంటి మా గజపతి గారిని ఎలా నిలబెట్టేశారో చూడండి. nibyo twari turi gukora gusa mbere yuko tuzigarura uwo mukecuru yahise yitaba Imana. niyo mpamvu twatinze kuzigarura. ఇంతకే నువ్వెవడో? we ubundi urinde? బాగా తెలుసు. genda ubaze umuyobozi wawe azi uwondiwe. none se mwese niba muri nyangamugayo గుళ్ళో గిరినగలు ఎలా వచ్చినాయో? niba uriya mukecuru na garatima yari yarabahaye iyi mikufe ngo muje kuyisuzuma murebe ko ari mizima, ni gute byarangiye kandi mu bubiko bwanyu aho mubika imitungo yanyu y'urusengero ni gute hagaragayemo iyi ngiyi ya peke? twari turi gusuzuma ninde wayishizemo. we ibyo wanditse byose birahagije. nushaka kubishwanyaguze namwe muri kikwangiriza umwanya wacu ngaho none mutahe kuva imikufe imaze kuboneka. umugore wa gajapati sasa ijambo yahise abwira umugabo. uyu mugabo yagiye ashaka imikufe ya zahabu ayikura aho wari warayishize cyangwa se ayikura aho yari iri hose atanga n'amafaranga ye. none muri kano kanya rero mugabo wanje byibuze nagira ngo wige isomo rimwe mu buzima. uje umenya abakugirira umumaro n'abatakugirira umumaro. icyo kintu kimenye neza. umugore wa gajapati arimo aragenda amutera mu tugambo. మీరేమో అన్నయ్య అమ్మవారి నగల్ని తాకట్టు పెట్టారని చెప్పారు. wari umaze kumbwira yuko gajapati yafashe imikufe akayigurisha bafite ibintu byo kumanza kwiyubaka. amatafari ye igihe cyose yari yamenetse ndetse n'igihe yari ari gusoza. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు ikiriyo cya uriya mukecuru లేదండి. cyangwa se umuhango wo gusezera kuri nagaratima. none ni gute aba baje bakavuga ngo iriya mikufe ngo ni nagaratima wari warayibahaye? harimo ikibazo. నగలు దానికి ఇచ్చారని ముందే చెప్పుంటే ibintu umugabo wawe yaratubwiye nibyo muje mugakora hano ko bitandukanye. ఇలా పోలీస్ స్టేషన్ లో నించునే వాళ్ళం కాదు కదా. ఇక్కడ దాకా వస్తేనే కదా అసలు. nyuma yuko twese twaje hano rero tumaze kumenya umunyabwenge n'umuswa. muri abanyabo twe turi abafeke. mindongalo muri abamikazi twebwe turi abajura. అంటావేంటి నీవు? uri muravuga ibikinera Imana. ఉండాల్సిన వాళ్ళమ్మా మీరు. we mwebwe wabona muri politike ibyanyu ndawabyitaho. మర్చెత్తారు వారు మీరు కూడా ఏంటి బాబాయ్? nyamara mwatwibesheho ndabu twari twifuza gufungisha gajapati. mureke twigendere mutegereze filime uburyo batangiye guterana amagambo. ఇలాంటి రోజు వస్తుందని నేను కల్లో కూడా ఊహించాను. ntabwo nigeze ntekereza yuko mu buzima bwanjye hari umunsi nguyu uzigera umbaho ngaseba kuriya. నువ్వు ఒక్కడవే నా వెనక తోడుగా ఉన్నా. ibihe bikomeye nari ndimo ni wowe wa mugabo we wambagaze iruhande gusa. umbaga Japati. చెప్పు. mbwira Chipu. తిరిగి నీకేం కావాలి నా దగ్గర నుంచి? urifuza ko njyewe nagukorera iki?
ceceka ndumubwire ubanza sasa ibyo uyu mugabo ashaka kubwira umugabo umugore abiziho. రేపొద్దున మాట్లాడతానులే భయ్యా. Reka tuzabiganire ejo nibyo nziza mu gitondo. Sawa, mbwira icyo ushaka. మాట్లాడదాం అన్నాగా. Reka tuzabiganire ejo mu gitondo ndagusabye. థియేటర్ We నువ్వు ఏదో ప్లాన్ లేకపోతే ndamupangu ufite 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టు. ndabwo watinyuka kuja kugura iriya mikufe yose nguze undakazeho ibihumbi 50 by'amaraki kuko nda kintu na kimwe mpana nawe. Mbwira icyo ushaka rero bitewe n'akazi wangoreye ibyo wamfashije. Reka tuzabiganire utanyweye. Reka tuzabivuge ejo mu gitondo. Wesinu yego muvandimwe. Mbwira ibyo umugabo byose ashaka nzi neza kubizi. Muvandimwe afite muramuwe ni ministiri arifuza ibipapuro byose bibaruyeho ruriya rusengero ndetse n'ubundi butaka buri ku ruhande hegitari zisaga 75 yamaze kumenya yuko ziri muri bwa bubiko hamwe dukunda kubika iby'agaciro. పోలీస్ స్టేషన్ లో మ్యాటర్ కలిసి వచ్చి నేను బయటికి తీసుకు gusa yari yabuze uburyo yabitwumvisha వచ్చి సరిగ్గా బేరం మొదలు abona amahirwe yo kuza kugutabara ubwo twari turi kuri police station. తగిలేసున్న నీ ముందు కూర్చో. Amaze kugutabara rero urabona ko n'uyu munsi wa none afite ubwoba bwo kukubwiza ukuri. ఆ పేపర్లు గుడి మాన్యానికి సంబంధించినవి. Izo mbapuro ziri aho mubika iby'agaciro mukuye mu rusengero iriya mikufi ya zahabu n'ibindi n'izo mbapuro z'ubutaka niho ziri hamwe harinzwe. Muramu wanje ni ministiri bamwita Petit Pali. Bisobanuye ko izo mbapuro tuzikeneye nuramukuzi duhaye నీకు 40 కోట్లు ఇస్తాం. ubu bukene bwose urimo turaza kubugukuramo turaguhereza miliyoni 40 z'amaraki kandi turabyumvikana. Umugore arabyumva miliyoni 40. Gajapati mbibutse nabicera hagaze తన గది శుభ్రం చేస్తుంటే మీ తాతగారు రాసుకున్న డైరీ దొరికి nyuma yuko ababyeyi bacu bamwe na bamwe bari barapfuye disi వర్మ అనే వ్యక్తి waje kumenya yuko nubwo uwo nda mitungo myinshi ufite ariko papa wawe yabigizemo uruhare kuba birabyangombwa bigihari ku buryo ugomba kubonaho uruhare చేశాడని దాని పత్రాలు రాజమండ్రి యూనియన్ బ్యాంక్ లాకర్ లో ఉన్నాయని. ndetse izo mbapuro zibitswe ahantu harinze muri Rajimundru hamwe mukunda kubika bimwe by'agaciro. తాతగారు మీ గురించి చేసిన మంచి పని ఏంటంటే urumva ko papa wawe cyangwa se sogokuru wawe yakoze ibishoboka kugira ngo utazabaho nabi. Aya mahirwe nduyapisha ubusa. బాధపడుతున్నాం మీ తాత iminsi myinshi twari duhangayitse sheri wanje rero miliyoni 40 niba zije nabo twazanga. Umugore uri hano nta magambo bari kugenda bari kubwira Gajapati agasoma. Wicare witonde ibyo ntabwo byabaho. Kubera iki? Kubera barada ntabwo yatuma ibyo ngibyo bibaho. అయితే అనేసేద్దాం. None se waretse tukamwica ako kanya bakimara kuvuga ngo kwica barada dore umusore ngarahinduka. Nuramuka utinyutse gukora kuri barada ntabwo bazigera batamba ihene ni wowe nzatangamo igitambo. Byumve neza uranyumva? Yego mbaba we కావాల్సింది పట్టా పేపర్లు ibyo mwifuza ni ibyangombwa by'ubutaka. రెడీ చేసుకో. Ejo uzazane miliyoni 40 muzabibona. Gajapati we ubanza byemeye miliyoni 40 ntabwo yazitesha. Aramubwiye ngo ejo muzazane miliyoni 40 ibyo mwifuza ni ibyangombwa by'ubutaka nzabibahereza ariko ndi muzakore kuri barada. ఉత్సవానికి పనులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ప్లాన్ ఏంటి భయ్యా? గుడి umupango nuwuhe rero watangira ukadusobanurira. Agasintu వెళ్ళి బ్యాంక్ లోకర్ తెరిచి urabona igihe cyo gutegura ibirori ni umunsi w'ejo kirasa n'icyegereje. ubwo Sinu azinjira aho tubika ibikoresho cyangwa se imikufi y'agaciro yose నీకు వీడియో కాల్ చేస్తాడు. azahita aguhamagara kuri video call kwa kundi muvugana kuri telefone mwembi muri kurebana. అందులో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ని azagenda ari kukwereka dokima zirimo zigiye zitandukanye. నీకు కావాల్సిన పట్ట nawe uzamubwira icyangombwa kirimo wifuza. దాన్ని నగలపెట్లో పెట్టి బయటికి తీసుకొస్తాడు. namara kukibona azagifata agishyira n'imikufe kubera ko imikufe yose azayisohora akaje kuyigaragariza ibibwirwamana bakayisubizaho ku munsi w'ejo. నమ్మచ్చా? niko bizagenda. none se Sinu twamwizera nyakubahwa? నా నీడనైనా నమ్మను నేను.
nizera sinu kurusha n'igicucu cyanje ubyumve neza. సరే భయ్యా. Sawa muvandimwe. Bank employees తో పాటు mu modoka rero bazaba bashizemo bira bintu by'agaciro. Constables idduru bazabahereza abapolisi babiri bo kubaherekeza kugira ngo bizere neza yuko imitungo y'urusengero igezeho neza ndanabagizi ba nabi bahageze. ఇది ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. namwe mugomba gutegura uburyo బాధ్యత నీదెత్తి uko byagenda kose సర్కిల్ చూసుకుంటాడు. వెహికల్ రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ దాటి మనం mbere yuko iyo modoka igera mu giturage cyacu mugomba kuba mwayibye. ఈయన దొంగతనాన్ని మన ఊరు జనం నమ్మేలా ఉంది. nimuramuka muyibye bazakeka yuko bari baje kwiba imikufi y'agaciro nyamara muzaba mwaje kwifatira ibyo byangombwa by'ubutaka kubera ko sinu azaba yabishizemo. ప్లాన్ బాగుంది. mbega uwo mupangu ni mwiza cyane కానీ మధ్యలో వరద వస్తుంది. ariko ikibazo ni kimwe, barada aramutse yitambitse twabigenza ute? barada aramutse yitambitse twabigenza ute? వరదని నేను ఆపుతాను. barada nzamwihagarikira. umva gajapati arasa n'uwahindutse. నాగరాజు nagaraju నువ్వు చెప్పిన కానిస్టేబుల్స్ ని పంపించాను. సూపర్. abofisiye bose wansabye nabohereje. ఇంటికి రమ్మన్నాడు. sawa ejo uzagenda uhure na minister aragukeneye. we nabyo bazizanye. oya naba bandi bari kumfasha muri decoration ndabwo barahagera. nagerageje kubahamagara umwe ambwira karwaye abandi mbabwiye barambwira ngo ndabwo baza ngo kereka ari ugiye kubumvisha. urumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi amasaha yadusize. sawa reka nze nenda kuja kubareba kumva ibyo yarari kuvuga byose barasa naho bamufashe. ni imipangu ya gajapati ari gukora ibishoboka byose ngo uriya mugabo varada agira ibyo ahugiramo. బాబా వరద నా పేపర్లో ఉంటాడు. muramu wanje ubwo araba ari gutegura guhagarika varada నేను వాడిని లేపే పనిలో nanjye ndaza kuba ndi gutegura kumwica. umva muramu wa gajapati warifuza kwica nde? arifuza kwica varada. mukunzi wanje umwana ntabwo yari yava ku ishuri kuva mu gitondo. we mwasakishije ahantu hose? yego ahari hose mwashakiye murebe nabo bakunda gukinira. dore uko byagenze sasa umwana ngo yabuze hari abagabo baje baramureba nabo bakinira twahageze ariko ntabwo twigeze tumubona. ntugire ikibazo biraza kumera neza. umva ibibazo byose varada ari kwakira. bamaze kumubwira ko abagombaga gukora decoration batahageze bamubwiye ko n'umwana we yabuze. ubwo urumva agomba kubyitaho. ako kanya kiri hano sasa pita ari kwerekera dore telefone ngira sona. hello nyakubahwa uyu ni constable guturuka kuri police station ya Nodovali. iyi kamyo iri hano ifite plaque 1214. iyi kamyo si yawe? yego nyakubahwa. umushoferi yakoze imbanuka ahita atoroka. ndakwinginze ngwino urebe ikamyo yawe urebe n'ibyo yangirije. sawa ndi mu nzira ndi kuza. barada ibibazo byaramucanze dore ngarakira telefone nyinshi zose z'ibibazo aramanza aratekereza atangira imodoka. mbibutse umupolisi ibi byose ari kubyandika mu ibaruwa kugira ngo abwire afande impamvu yifuza kwegura mu gipolisi. mutaza kwibagirwa వారాహి అమ్మవారి గుడికి సంబంధించిన లాకర్ కేసు imfunguzo zimuhereze agenda afungure. hari umutungo w'urusengero rwa Barahi ama uyu ni ubyemerewe. kumbe sasa sinu nawe yahise yibeta yihuse cyane atagize n'undi muntu n'umwe abibwira. dore ngaraza kureba ahari imitungo y'urusengero rwa Barahi ama aho bayibika. yaje wenyine kwitegereza guca kumbe mwenyewe barada yahageze kare. sinu kubera iki waje utambwiye? అంటే అన్న నువ్వేదో పనిలో ఉన్నావు. numvishe ngo urahuze cyane చేయడం ఎందుకని nanga kwirirwa ndagutesha umutwe. వచ్చేసానన్న. none se nje naba ndi kugutesha umutwe kuba naje kukurebara? umugabo uri hano ni mubaya. oya nta kibazo dore badusubize inyuma sasa uko byagenze. ubwo bamubwiye ngo naje kureba ikamyo ye we icara utegereze uraza kuvugana na CI agarutse. ikamyo yawe yangirije ibintu byinshi cyane ntowemerewe kuva hano niko umupolisi yamubwiye. njyewe ntabwo ndi nyiri ikamyo. dore nyiri ikamyo ni umudamu wanje. amakamyo yose ari mu mazina ye. reka yicare hano ategereze mpaka CI ahageze. nje mfite iyo ngiyi teja mwamubonye? yego twamubonye. mwamubonye he?
umukobwa atangira kumuganirira uburyo byagenze. Mwana muto akira akira itike uje kureba filime, kumbe sasa cyagiye umwana yarari gukena kiri ku ishuri, hari abagabo baje bamuhereza itike, baramubwira ngo uje kureba filime, baramufata bamutwara kure, mumufate mumutwara ahantu hatekanye. Zose umugabo yabikemuye kare. Barada ari inyuma ya gajya, ari inyuma ya sinu, injiramo ngureba. Dore sinu afite ubwoba, arapungura agize guca itamagara video call nguko babimutegetse. Hano Barada aramutse kubonye hano harakugika ariko mukingiriza. Komeza ntabwo ari urwo, komeza ntabwo ari urwo, ari gushaka ibyangombwa by'ubutaka. Dore ubwoba Barada ari kumwitegereza, ndi kubikurikirana nawe. Yagize guca sasa arako yabonye kameze ng'umwirongi, harimo izindi nyandiko, agize guca arafungura. We zoominga turebe Ravindira Varuma, nurwo Ravindira Varuma. Bas ibyangombwa arabibonye, ibyangombwa by'ubutaka arabibonye, arangije dore ngarahita sasa abifata akabishyira muri kaka boxi karimo imikufe ya zahabu y'urusengero rwa Barahima. Bivuze ko buri kintu cyose kiri muri iyi sanduku muri kubona ni umutungo w'urusengero rwa Barahima. Aba bifuza kurya, inyuma haruri we Barada yaje. Barada ari hano, yego muvandimwe. Bas dore sasa isosi yabo ngiragwa minjishi, bari bazi ko Barada ataraza kubyitambikamo. Dore handari ku mutungo w'urusengero kwarabamenye. Barada ndamikina pite Barada banko charbaya muvandimwe. Barada ari hano, Barada yahageze. Ibintu byacu birapuye sawa, mwese musubira inyuma. Wiki niba bitabaye uyu munsi mureke tuzabikoresha. Gusa nta kintu na kimwe kigomba kuba kuri Barada. Manzu nyumva neza wa mushenzi we, uko mbikubwiye nuku. Ngo duhagarare, niba Gajapati atubwiye ngo duhagarare tugomba guhagarara. Tugomba gutinya Barada. Nukuvuga ngo nituramuka tubaretse ntidukurikirane karakandu uyu munsi, biradusaba kongera gutegereza umwaka umwe, kubera ko ibi birori byo gusohora kara gasanduku biba rimwe mu mwaka. Ubwo byadusaba gutegereza undi mwaka. Ntabwo nje nizerera ngo ejo ngo bizaba bimeze bite. Iconzi nico uyu munsi, icyo uyu munsi niconzi iri joro. Mukore ibishoboka byose, birabipapuro ndabikeneye. Sinitaye kuco birasaba cyose, mwakwica abantu cyangwa se mutabica, mugende muzane birabyangombwa by'ubutaka. Minister arategetse, Minister arategetse. Aya abari kwa Kingifazo aho mu murenge wa Busasamana ndabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza cyane. 5 kwa 5 banyita mudasobwa mugasobanuye wanyu. Komi number 1 Muranzi bavayo. Gajapati akaza kamwihishamo, nyamara Gajapati yifuza $40 akarya umutungo w'urusengero, ashaka kunyereza umutungo w'urusengero. Dora handa kandu kari Barada gise gucara kabona. Karakandu kari muriya, katari umukufe wa zahabu nagaji. Gwe aba barasenga. Mbibutse sinu akiri umwana yigeze kuja gusenga mu rusengero gato, biza kurangira ikibwigwa mana bayira vango kimutoranije kivuga yuko ari ikintu azakora. Ako kanya sasa dore ngo aratangira kuza kavuyo, kumbe nangaraju na genge yiwe ndetse na muramu wa Gajapati bahageze. Minister yatanze itegeko ngo bakore ibicoboka byose ibyangombwa barari babibonye. Barada gize guca disabuna ari umukecuru ugiye hasi. Yo mukecuru
kokanya ibiturika bitangira guturika dore inzira karengana yewe dore abagabo bari hano ako kanya hari uwagafashe akimara kugafata kumbe barada yamubonye gwe uyajyaho barada yamubonye ku mutungo w'urusengero mwayariye kuva kera gaziya gwe ija hasi mubi barada ndabakubita yewe datawe agiye kugafata hari undi wagafashe gasiya garura hano kici baramukoma dore ibyangombwa ngo barabitwara ndabwo azi kirimo ngo niki ako kanya dore sinu ngarahita yifatiramo agomba kumwereka yuko bari ku ruhande rumwe yewe bite sinu mubi cyane yewe we akira chomoka bite sinu dore ibyo akora bagabo barabakomye aba bose boherezwe na minisita uyaje hasi ako kanya barada dore ngaragafata sasa afata ibyangombwa by'ubutaka ndabwo azi kirimo ngo niki bagabo dore ngo baramwuzura sasa ako kanya sinu avayo yihuse cyane bafashe barada yewe nawe geze hano baramwambara ibigabo bivayo ni byinshi bigabo bivayo gwe yewe datawe ako kanya ni nani uyu mubi cyane gajabati mwenyewe kuri barada yari yababujije banga kumva gwe bimwe mbabwira ibihinde mubindekere gwe sinu mubi yewe datawe dore umwana bayira barica gasiya rimwe gajya pati bite yewe datawe batatu babi dore sinu arya ifoto ku mutungo w'urusengero gwe bigabo ni byinshi yewe sinu barada rimwe umutungo muri kutwara he dore gajapati atari yawupata undi araza arawutwara umutungo w'urusengero rimwe punch sinu dore sinu ndabakubita mwakoze ibyo twababujije bite twababwiye ngo mutegereze muranga baramwambara ni benshi barada baramwambaye barifuza umutungo w'urusengero sinu arabibona mbibutse sinu ikibwirwamana bayirava ngo kigeze kumubonekera kiri umwana muto bavuga yuko hari ikintu kinini azakora ako kanya yewe datawe hari imyuka yamwinjiye dore umusore ibintu dore ngo birahinduka akiri umwana muto ikibwirwamana bayirava kigeze kumuhitamo kiramutoranya dore umwana aje mu mwuka barabibona gwe barabibona umwana yahindutse bayirava bite
umwana yahindutse gwe to sinu dore sinu bite barada aba baracyari mu kazi dore umwana yahindutse bas ikirwibwa mana bayirava kigeze kumutoranya mubyibuke neza dore umwana ari mu mwuka bayilava nicyo kibwirwa mana muri kubona umwana yitegereje biri kuba byose barada arahanganye sinu ari mwibonekerwa bakomeza kumwambara wegenda umwatake ako kanya sasa dore muramu wa gajapati ngo arafata icyuma kavayo muramu wa gajapati arabibona we muramu wa wibikora dore ngarabayo yihuse aturutse inyuma barada yawe datawe rimwe aba barikanze dore sinu yamukasa kaboko uyu ni muramu wa barada wa gajapati yaragiye kwica barada arangije araseka uburyo agaragara bose barikanze arasa n'uri mu mwuka uyu mwana yatoranijwe n'ikibwirwa mana bita bayirava bose baguye mu kantu komi number 1 muranzi ibyo byose bimaze kuba sasa peri ya mbere bamuzanye kuri police station uyu bamukasa kaboko ari kwa muganga nawe yangubise urushi imbere y'abantu bose none dore yongeye akata ukuboko k'umuhungu wanje mwebwe mushobora kwitegereza bino mugaceceka ariko wa mukwe wanje we ibi sinabyihanganira ntabwo nzigera mubabarira cyangwa ngo mbabarire barada kuri iyi nshuro wose sasa wa musore we urukiko nirutagukatira urwo gupfa umva umenye ko nari umupolisi uyu ni wa mupolisi mbibutse bita Sunda Chari ni ugomba kuza agakora icyo bita angete y'ibintu byose byabaye uyu musore nyuma yuko afite uburakari n'inzovu ubwayo ndi ari kumuhagarika yewe uri kuvuga ibiki vuga witonze ఏదో భాష మీద ధ్యాస ఎక్కువైపోయి ప్రాసలు ఎక్కువైపోయా గానీ కంటెంట్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సార్ కరెక్ట్ కంటెంట్ నా దగ్గర ఉంది సార్ nyakubahwa angete uri gushaka dore ngiyi y'abantu bari bibereye kuri teri uwo mupolisi ndagusomera ibyo yiyandikiye akira angete yakozwe umanzu yisome ubundi umusore wanje umurika sohoke apanda tangira kwinyuzamo amaso రాత్రి జాతరలో జనం ఎక్కువ జరిగింది nyuma y'impururu zabaye mu ijoro ryashize tuna ఆయుధ పూజలో ఉన్న కత్తి uravuga yuko muri kara gasanduku kari karimo imikufi ya zahabu hari harimo icyuma cyari kirimo nicyo cyakase uramusore bitana bindira akaboko చేయి మీద పడి చేయి తగింది ngo nimbanuka kugira ngo kara kaboko gakatwe nsubiza yego nimbanuka ndabu twigeze tumukata akaboko ahubwo icuma nicyo cyambukase ariko nimbanuka అదేంటి సార్ పబ్లిక్ గా అందరి ముందు అలా we yamukase imbere y'abantu bose bari bahari చిచ్చాడయ్యా we uwo bakase akaboko niwe wiyandikiye uru rupapuro ఏం చేయమంటావు urumva ari iki kindi twakora nda kindi kintu na kimwe twarenzaho ubyumve neza sasa uwo bakase akaboko we yagiye aravuga ngo nimbanuka yabaye ntabwo yigeze akatwa akaboko kuri inshuro na urancitse sha bas మీరే నరుకుంటారు మీరే యాక్సిడెంట్ అని రాసిస్తారు muzaje munagenda mu rwane ni murangiza muze mubeshe urumva twabizera gute kandi muri n'abakristo musenga mwihangane aba ntabwo ari abakristo ubundi n'abantu bakunda kwizera Yesu Kristo simubizi neza aba rero ubu ntabwo ari abakristo mwihangane మేమే అనంత ఖచ్చితంగా తెలుసుకున్న మీరు niba wamenye yuko ari twe twabanye సైలెంట్ niba అనుకుంటున్నారని mwihangane రెండవసారి మీరే నరుకుంటారు
మీరే యాక్సిడెంట్ అని రాసేస్తారు. muzaje munagenda murwane mukora urugomo nimurangiza muze mutangira raporo ngo ngibyabaye byose ni impanuka. Ni gute twabizera kandi musenga? నరుక్కుంది మేమే అని అంత ఖచ్చితంగా తెలుసుకున్న మీరు కారణం ఏంటో తెలుసు. ubwo amaze kumenya neza yuko ari twe twateje ikibazo twenyine ndugira abandi bantu uzana no ngufunge ahubwo ugafunga umusore wacu కూడా సైలెంట్ గా చేతులు. bivuze ko nta kintu na kimwe wigeze umenya ndetse niba ari nico wamenye umenye neza yuko nta kintu na kimwe wigeze ukora. వచ్చినారని మాకు తెలుసు. niyo mpamvu tutakubwira niyo mpamvu yabyo rero yatumye tuza kukubwira yuko ibyabaye byose ari impanuka కోసమో పని చేస్తున్నాను అంట. noneho ushatse kuvuga yuko hari undi muntu ngorera ndakorera leta. నువ్వు నిజాయితీ పరుడువే కదా. ntabwo uri umugabo wizerwa akambwira impamvu ibiri inyuma. మరుక్షణం nuramuka nindamuka maze kumenya impamvu ikirego nzahita ngikuzanira. sawa nanjye ndagira ngo unyitege muri iyi minsi uzamenya uwo ndiwe. uranyumva neza? vaho dutahe. sinu vaho dutahe ndibyatinze. సార్ nyakubahwa విన్నావా? wabumvishe? తిన్నావా కాదయ్యా? విన్నా. ntabwo mvuze kurya wakigoryiwe ndavuze ngo wabumvishe. చిన్నట్టు పై. yego nabyumvishe. థ్యాంక్ యూ సార్. ntugire ikibazo bazakuzamura usiga uritwara neza. ఎంత ధైర్యం ఉంటే నీ కొడుకు వరదని చంపడానికి వెళ్తాడు? umwana wawe yatinyutse aragenda yataka varada yifuza kumwica. సీనుగాడు కాబట్టి వీడి చేత్తో సరిపెట్టుకున్నాడు. sinu yabibonye ahita mwataka arangije amukata ukuboko. నేనే ఉంటే వీడి తల నరుక్కుండే. iyo usa ngo ninjye wari uri hariya uyu mwana wawe nari kumukata umutwe. ubwo ari kubwira muramu we ఎదురెళ్ళేటప్పుడు ఎదుటోడు ఏంటో తెలుసు. uba ugomba kumenya abantu uhanganye nabo mbere y'uko bataka. uranyumva neza? ntugahubuke. guhubuka ni bibi. థియేటర్ well theater మినిస్టర్ ఎక్కడరా? well is the minister minister ari he minister ari he bahise bamurangira bas minister sasa arahari ubanze yagize isabukuru abaje kumushimira ni benshi cyane. urabizi iyo ufite amafaranga iyo kunzwe nga mudasobwa no kuba ufite umwanya runaka murabizi. Gajya pati yaje yarakaye agiye kureba minister. mufate kuri keke ari cyana pallunle tora kanindi kani భోజనం చేస్తున్నామా. aba kwitegereza guca aho ministeri ari kwizihiza isabukuru ye. somebody here hari uhageze. ni nani uyu? బాబా గజపతిగాడు వచ్చాడు. we mugende